bala pren bor baro hajing duai jikra pat kerpan kejongi te kibal nang nunu kanyam kanunu kejinget kanunu kabalang piduai hala kajong kemensiam ngangan duai hala kajong kerkom kejonga tengip su tongnya pendam lagi klik kejongi kemensiam kejongi hajing duai kok pa jongi ubah beneng boleh batau bapenlong yangi baro kilong breu man breu ya kapathai bro kowe bangilong kumne bangila ban poi hakne kajaka kum bangilong de daging sumar sukher kajing da jongme yangi iwe pe iwe atrai ni kapor suamin sedang ya kani kajing alang jongi atrai nyaingu mening kong me penla yangi min poi lang hakne kajaka hakamet kapakoi pakhya manlait na nugijing ma kajing sao man poi sok hang ni atrai bangila poi hang ni ngi kerpat atrai jon kat ko mi atrai mangi mendalang kat bat ngi mangin light ne no gijing gijing ma gijing sao menyo priang atrai gijir khu jome lengba kan kapor mangi pelong ka meeting jungi atrai nam ta kane election ban long atrai ban wan atrai hai bai kan dia jungi long kong amprin ibadah gijing ibet gijing penyat gijing stak jome atrai na ibet ban ai bin long kertong nak menta kani ka selong konstitusi ke jongi atrai ibuti ike bro akti jomi atrai dolam dan kat bangi atrai ibuti bro sang sakti me ikan dia tu atrai menai kamen ka kot bakhya ni start ke jomi atrai risumari atrai bani hilang baru atrai ngidalang ni kinung ki long ki ba penyaj ka stik ke jongi atrai kilong he kilong crown ni opor atrai me mendoren kat bat ki atrai habi ka jing kit khli men penyaj chaprang iki kam jongari joka state ke jongi atrai dolan kat ki atrai ai ke jing start play ke jongi atrai men penyaj chaprang rai hapreng jing abun hapreng ni chak kena abun atrai bigilan penyaj bet ya kam jongi ya ka state ke jongi atrai nam tak burang jongi atrai simtingi lang baro dolan kat ka ri jongi atrai baro ka we atrai pakni por kumju it hame ni pan ne bo tang just menta ju kut men penyaj chaprang iki kam jongari joka state ke jongi atrai dolan kat ki Kebelah Shibun, Profesor Donwar, nak kalian kepati, ipan maaf ru, ya baru kinong sang snong, namar hakum kini kijing yalang, kindon kijing blok, kindon kijing tut ni hang tei, nrei kumbujudai karukom, habadon kena action, ke public meeting kini bandon. Tangi penmaaf ya pi, ladangi create kini kino ki inconvenience api kayat kayeng kejong pi. Kenapa ni mesti mencuri kapor, mentang akot cakmat, yai bakit board lang nongrem. Ini day state president jongka NPYF, badi badairu na West Khasi Hills. Kajingu obat kajing iro kalong nengkong yu boleh try kan ran. Ubalayalam yanga bad yang ilang baro bangin poi hakan nega madan. Hang ne hapo snong malki. Ngajudon berbor kajinget ba kanu kakam kanu kajingle bat kanu kabapen poi yangi hangno ru. Kadai kajing yalam mestan kajong boleh try nombut nong tau. Iba fantin jela kadong UMDC Badon Burom Jongi Napo Layung Kra Malki Konstituensi Iba peniat ya kini kajing yalang ngejungi ngepor Idon hang ni yaki Nong yalam radba ki jongi Yau State President Badon Burom Jongi Badai harju opor Deputy Chief Minister Badon Burom Jongka Sorkar Jala Meghalaya Idon hang ni imas nyaw halang dhar National General Secretary Jongka Parti Bat kumjuru kepada Deputy Chief Minister jongka Jalan Meghalaya. Swabangan ya kajing keren ke jonga ngakuan pai kajing thapti ke kerpang nam takini ki arngot kene ngalam ratba jong ka parti bat jong ka jela ke jongi parogawe. I madam mempurin ipada ilong kemi ba ye jongi i kandidat Badon Burom i kandidat ba ye jongi i balalong i MLA jong ka layum kra la sansin sanwat Batba ilong ru menta kami minister hapo jong ka sorkar MDA2 idap da jing sngokumen ka bakraw
bangi yo yaki ya imadam amprin belong i leader i bakrau jongi tong ni ai jing thap ti ro i madam namta ka jing la ka jong i bat namta ka jing start ka jing sempang ka jong i ngidan hang ni yaki nong yalam ki bangam kwa banjer ka tenglot nomor ka por ka long ka balengkot yaki arngot ki working president jongi i mawailat pat i ba Hamlet Sandaling yaki weipat kinong kit kam jong ki parti ngam kwa banjer ka teng ya baro ki MLA ya baro ki MDC ya ki ex-MLA, ya ki ex-MDC, but ya baro ki party workers ki jongi, nado ka parent body, nado ka women swing, but ya ki perlok ki jonga hapo jong ka National People's Youth Front. Kabakir pang hakan ka por kalong, ya pi kinong kersan ki bait, jong ka party ki balawan na keleng jong ki constituency napo kalay napo kilay tuli ki constituency hapo jong ka Shillong Parliamentary Seats constituency nganyaj bet sa kapang ka mga kwaban ya sam rengkat bapi hakan ka por but ngasukwaban keren kerpang namta ki samla kendiat namar bakum unong yalam samla ngayoi habala keli habala bu jeng keli do unong yalam jongi isar preston tensong ya ki weipat kil political party kamtam ya kawai ka political party ka bala pensyet ka bala penbit yang iki kon samla ya kata ka blueprint ka baki ki de bantrei na kamta ka imlang ka salang na kamta ka judge benriu nganong ya pi bamangi ka party NPP hapo ka jinglam jung sar preston dan song iba Konrad Sangma ngidan ya kata ka plan kumno bantrei namta ka jela ka jongi tang namta jongi ki kon samla ngan siem ngayon iya ka budget ka ba ka sarkar may kaya ka lapas dan kendiat benaya kini ki kabaday namta kani ka budget yung arajar arpusan ka budget ka batang yang iki kon samla ka poy kung ba arajar praspa san pulay kror but plus sa arpo kror namta ka yes may kaya shispa arpo kror na namta ki youth infrastructure ni ki sport infrastructure ki paper hapo jong kajela ka WPP habala kali sa pangkata ka blueprint ki jongki ki ong hanaba ka blueprint jongki hana kadai kata ka jing judge benreu hato mangi ki badan hang ni nyemi saya la ka jong judge benreu nyeja mi ka judge benreu ban kam yo oksigen kendiat imat don kam ni pertaswa ya ka sembol juga kot ha ka kot kame nomor ba kamlong manyele telat ha kakot kinong yalam jong ka WPP kipen big ya kipajba kipen big yang iki kon samla malengong ya kata namar komu kon samla ngani tu ya pi bangla sya pen big teng hakibakum kini ki jat nong yalam nganom kedau gerteng hendrai ngalangat teng yalade usna marjar ar habami kawai ka political party kabaya stream ya kani ka party pra mentang anong epi ngakan mau bahaki meeting gi jongki lapi ong pin penlong hakan no kanu ka benta jong ka sor silong ru ngalegbet namar ngasngau bala dangan rung hakan ka party lese kandai kata ka banga ngan kit ya ka ribat ka jaj benriu andai ngan itu ya pi perlok hakata ka snam haus nam arjar lai ngakan mau ngalek snong imei ipa kibe kersan kongres atau kepor ki ong nga bangi haban ya bot ika kongres ngalaong ki mga tengah haban bot be show knam namar ba de tangu knam ubadan ka ideologi ka babek ka ideologi ka bakot ka ideologi ban panem ya ka ri ba ya ka jat ban reu namar ka tanga kemnget ya imei ipa nga tep be show knam mos namar jar laing ni tu ipi malinga kwa ban yalam jimot kendiat ya kane galong namar hakato ka por kadon kata ka jingruai ka bosdang ka baong ko kon no henyo trap shwa ba ka sni kan sap na kan mau habang arwai ka to ka jingruai ukrang snam jonga utit stat hado kata namar ka jing it ya kari bat ya ka jat benreu ngayu i hakane ka por ka bamantapan kami kane ka seng ka bakikirteng ka voice of the people party kabayo yalamu ba arden lay ka kampalat ka kamsniu pan ya kita kiwe ki party ki banga ngalak deu syakman kajing ya lamba kala jongki ki kon samla leng ba kajing penkermen jongki ban aikam man aijam ya ki ya ka reservation polisi ha ka bashi posnam ko mwemeli jong kadong krem menswa
ikam lo yo banya ngakam yu iu bon ya ke bon mi je surak ngala krenteng ya kene om sning ong maka jing le jong barden dak basat ngan na palau jong sekretariat kalong kuma pikorap ya kam mindset jongi ki samla ki balui jong ki nong song song ki balui jong kari kasi cantia ka jongi kata ka dek jing sisa kom ka jat benreu ngam pa ban kren bria hendai ka jing ya ki jong barden ya ka reservation polisi kalawan ra ka jing tu nong ya ka jat benreu kasi cantia ka jongi kia keren sepang kata ke idri bat ka jat benreu tang ba mano ba pya bapan paj arliang ya ka jat benreu ka jongi menta dai warden bat ka voice of the people party ngalot pan kena ba direct kunta namar balai ngan stang na ka jing ruai namar bangi ngi song shit jing ruai balan ngalaong barabor ya kani bat ngan pen kan mau bayang menta kalain ka banengkong jong ka jing ruai pra kong penek la kariti ban em ka jat benrau henrai bon na kiri samla ke jongi kilong kimi kilong kepa kibaya big pra kim jupet ya ka lain ka banengkong ka bakren ya ka ri bad ya ka jat benreu henrai ke song shit tang tu ka cross ka bong kong na kong deng bana badeng upra nga di bana tamang ngade hagakot kia song shit tang tu ka cross henrai nganong ya pi mano ba penkeng ya ka jing ruai pra hatom dai barden dai na barden namar baula keren paj ba ya kan em dai ba kena baket ha ki jing yalang paj ba uang lada manga ngai chat ya ki kon saladiro ka song hangan mar kani kada ke kam simet junga ngangong em barden pilai lam bakla yo paj ba banong ya kam aijat ya ki kon salade kalong kamon jong pi ka bamon kamlong banong kat ka kerdan jong barden unang ya rengkat kerdan bat kito ki bang hari la jong kat bamon ngatanga masku ya habsu uladai mau unang ya lam uban pen scam ya ki riti ki dustur uladai mau uban pen i ya kaduksa henry uni upan kesan ya kane long tik kumtu mersiang samla pida pule pawar esop uba keren uba penkesan wat hadin baula syadain tudong ru tina kata daw ngakwa banong baka jing pia jong barden da ka ba aijat yalam ban aijat ya ki kon salade kalong jing pia arliang ya ka jat benreu kasi jantia pigi long kimi ki badon nang ne pila ya kwa mo ba pin aijat no sengi kilong kupa Habakunta kani ka kubar nagamenta jong kipajba nagamenta jong barden bat pidai ban tebro bau kandidat jongki uba Dr. Ricky Sengkon uniru wajah cukupa ong wei perlok nga menen pleng ngadang tip menta bau tau kandidat pra udai Dr. Ricky ngadang modai barden nang tangadang tip mentahana ba utau Dr. Rikiru wajat sokpa ong way rang ba a social media ngi itip kada jing shan em kabas ngoma pat kalong sa kaniga way uba Riki hana wajat sokpa kadba ki para jong hana ai jat sikakmi hato kamnem kam kamora ya kasang kama ya kajat benreu na kata kadaw ngong tongin yahusiar pajba ya ki bakum kini ki jat jing nong yalam kiba yalam man paria ya ri bad ka jat benreu kiya kren sepanga ta clean politics kiya kren sepanga clean politics tang bahaman ki jaka ba penlong meeting maki kibo da ka porti ka bahe ban pediang ban krong na ki pajba ban ai jing yarap maki ki pajba kyong kalong ka pop hana kam long khot ban krong maki na ki pajba pade ki ong hana kadai ka ba khot Snap kum kita kijat nong yalam. Let's ki tournament football. Let's ki jaka paper pelong aba organize program ki samla. Wat ka syaro ki DA. Ki yanot ki ki breu. Ban ai jing erap hana kamlong. Kita sa kita bakwa ban kenteu ya kari ka jat ban reu. Na ta kadaw ngim don por ban ya kren kai hang ne. Ten raingan syong ba ki bakum kini ki jat nong yalam. Ngasgaw ba kamlong yangi bangin suya song shit klebe ngin pet
ya ka vision dokumen jong ka parti ka jungi kabayalam ya kani ka jela na kababha syab ka bakhamba ki parlok nga kwa ban ong ya pi kam tam ki kon samla katni ngile trai sitam katni ki nong yalam jungi haki blok ki paper jong ka lai phon reu tali ki blok ki le trai sitam ngange bangin nong penlonai ya kani ka kenta ka badang sa bangin pentikna baka kandidat ba jongi imadam amperin inyo ya kajing job kabanon buram ha kanika election kabanwan pia kwanem long kibi ban penjab don buram imadam kamjam ka surya kwanem ya compare ya kin reungot ki kandidat iyo i ba imadam idai ba jrong tam na pedang gine amdai ba suong kumbang long basan teli ki election ila job ila long minister nang ta ka ktien ka telik piong ka pareng ro la kham tam wa dio pareng piong ka hindi ro kum tei nong Delhi sngap kita ki nong yalam pra ke bia persa ya ka ktien hindi long tik ka ba yo jia kum ba jia yo tuai rang ba ba wan tai ka tan snong jongi ni kita tan west ka sel jongi man chwa wan bala shani shlong pitep kai ka ba jia dalai kendo itu perlok non tribal bom nang khasi uang dayu ka yeng ka ba he shlong kuliung ka yeng jono ka tai uta umama uang hana malum nei yo ika kali ka bastai ha kali jungno gatei uta mama uang malum nei ndalawan sa snong ti buang gumno panong hasilong te baru spa tam bodon yeng bahe tam bodon kali stai tam mana dai ba malum nei yong pi ka papa imadam ila song sa Delhi ila tiblot ki kendong kan slot jong ka Delhi ngakan mau perbadalek Delhi no kong ngabakam suti ha ngalasang itu ke Delhi poyakan market ngaya jabat kita ki perlok endala ya ja kan banganang sang itu kayaw nganang ja pi kalong ka bama te ban jet ki breu ban lek mi khmat kat sa Delhi tenrei imadam jong ipat ila don hang tei ila experience ya ka politics but ila don ya ka jingnang jing start ka jing tip ka bapaka na ka banta ban pendep ya kini ki mat ki jura ki baga jaj penreu kala dawa na kapor spor kamtam mangi ki kon samla ya ki na kapor ya kita ki mat ki bangi don kam lapiong ya ka ILP kan sakot menta lapiong ya ka tin kasi ban perong ha ka krenet ba pra kan sakot nginget da ka bangin jit ye madam inlek ban kerho antai abo dorbar ba parlemen ban pendep ya kini ki kam ki baga sorkar MDE 1 bat ka sorkar MDE 2 ka menta kadon ya kita ka vision ya mission ban pendep ya kini kijing temu ki jongka barok tena ta daw ngam kwa ban sim ya kapor henry nga kwa banong tang pi kani bangin ya lap ngin ya kon ya kani ka thama bat nga ngech scam kum bangis no scam ya kijing ya lenti ka jongi habangi ya keleng ya ki benta ki paper jong kari kasi jantia jungi ni snow scam bangi don haulan jong kajing job sai sen ngak kerpat ya pi baro bangin yang lang rangka lambat nga ngin ya partai ka sambal jong ka kot kenang ba ngin snow klan bangin sami nang ne ya bangin saya lek hagi snong hagi tau ki jongi ban pendap ya ka kamram ya ka hok bala penkubor da ka constitution jong gari India nakamta jongi kinong song jong ka negari India ka bayar ka jongi license laiwat nginya perta hakakon kamjam hakakon kublai shibon kublai siajar ngo kublai shibon i samlarang ba bakit bolang nongrem kani ke boong ba the beauty of NPP party NPP family ngiyolat bandon lang kinong elam hangni harin san jongi nado i deputy chief minister Seprestun ises ngabalang ki MLA ki MDC baro ngia trai dengkat namata kani ke parti pedang subha yang pi baro sa chisin nado ki MLA ki MDC bat kham tam pi ki pajba ki bla sha hakani ka ski ka bakhlun namata ka parti ka jongi namata ka jingkiu jong ka parti namata ka jela bat ka ngej ba ka de ka jing iet ka jong pi ba pi la poi sha ka ne ka jing lang
kublai shibun sa sin tementapat ngan khot no ya I Sewailat Miki Shilla ibadi working president in charge of Jaintia Hills Subhasa Iba Fantin Lakadong, ibalong I MDC, jong kini ke constituency, ngai kublay, ya kini ki riurang ba ke jongi nadok ki Deputy Chief Minister bro Arngut, candidate bedon burong jongi, ki Minister, hak State Cabinet naka party ke jongi, ki kalik MLA ke jonga ke biadon lang rengkat hak kini ke por, ngai kublai kerpang yai ba Hamletson Doling ibalong state working president in charge ke Khasi Hills. Ngai kublai yai ba Kit ibalong I state president jong ke NPYF. Ngai kublai yai Dr. Jasmine Lengdo ibalong I president jong ke Women's Front. Ngai kublai ya kinong trekam nado ke state level, district level, ki block level, hado ki booth level. Ban ngai kublai kerpang ye pi kinong kersan be ki jongi ki bawan na ki jaka ki ba pher na po karilom khasi Jaintia ke jongi menta jing sisa ngamut ban kren shu namar ngas ngau ngala thaj ban kren namar hakine ki shibna shiteng ngas ngau tang hak kren shi kren be handrai menta ka sngi ngak mut ban wan hang ne ban shat lang bat pi shibet ban praktis na kabenta ka saw tarik ka bangila tray syutom hado menta ka sngi dai nam dai handrai shwa bangin poi sakata shikentin arkentin kumba ong ngasai ong na ki meeting ngila kan mau ya ki por ki baladep kadon ka por jong ka party congress kadon jong ke por jong ke party kongres sakatu ke por ke baladep. Ladang ipe ja district council ro ki kongres, ladang ipe ja ke state ro ki kongres, hado hapo Delhi ro kedon ke kongres. Tang lada pipet kumbalong mentah. Ha district council ro satangkat nungut ki MDC. Hapo state ro satang sangut nakin riu peungut ki MLA. Satang sangut ki MLA jong ke kongres hapo Delhi le haus nem arjar khat khandai ke MP election naka sanspa sau phulai ngut ke kongres kala ban job tang sau sip but this time mentalei kat kum ki report kala ban hier syapo jong ke sau ru ngayaladi ladang aparkat tang na ke benta u kandidat jong ke parti kongres ngahap ke parti ngahap kersan ya u namaru de unong Jaintia. Tang pangalaga pet ya kijing syutom kinong song snong kham tam jong kerilom Jaintia. Pipet haki social media menta ngikum ke MLA sya ben sya keno ngikum ke sorkar ni sya ben sya keno kham tam kijing ya dei bat utei UNH6 uban lech sya kiang rata syera sya silchar. Pait kajing long jong utay usurak kumbalong menta kato kasngi nga lek nga isen ay kiba pli kinong song snong siya to kiba day kinong Jaintia ki jong ngahi nga pait ya ki lada slap hakakti lada syai ka beneng hakapumpum tengah ong lada nga perkatang na kementa jong une uway urang ba hoy ya utu unbiang unjob unyo ka salary ulai syong syadali tambang ngamla ban klet ya kita ki paranong Jaintia ki jong ngasya katay kathain ki bahab ban im ha kato kajing na kata ka daw ngaya tre syutom na kabenta jong kapati but kumbalong menta ngi haban yait kat kumba change kapor kum mga ong kapati kongres kalong tik kum ka mobile Nokia kum ka mobile Nokia kadon ka to ka por baro ngi bat mobile Nokia day nam day baro namar balay ish ka jing best ka mobile Nokia ka to ka por battery sita yaw na charge ro biang bet lada hap nang no lai saw malarom lay tang bakut tang hangta
mdon show tang ban le game ro tang tu sen mo budan hang tu Henry kum bayat ke juk mentang ngi ban change kat kum kopor ngi don kam shibon kijing don kam ngi don kam ban shandur mdai tang shulet chenero shandur se kum no nga ngadan kam ban page video ngi don kam gilong kemelai page serial mentah mobile but kiwai kijing don kam tam naduk kijing wan jong ke internet Tekan mau paj ba ke NPP ke day ke ta ke mobile bertemai ha ke juk bermentah. Bat kum ba POE ke NPP la form host name arajar khat ar. Arajar khat lai ngi le election ke menengkong. Ngi job ar teliki seat. Ngi syong opposition, ngi priang to bengila paj ba empat ailat ini ngi syong opposition san snem. Haden ngi Haus nem arajar kat perang job kat kendai sit ngiyo ban form ya ke sorkar rengkat kijing ki babon kijing jia ichamati ke CAB ukowit kijing jia cha border kumta ter rengkat ke coalition government ha to ko por ngiya trailang bat kiwai ki perlok na kiwai ki party ngiya bam jalang aga jo ke peliang Nidang ong ni kiba pli sim perlok ya pi kan ka dok khnang ba pin sengat ba. Sim perlok ya pi ni ki jor ki bajar ngam khnang ba pin yo vitamin. Henry kut kesan snem kini ki jo ki perlok ki ong yang ngi klem bam na katai ka peliang ki bam tang ke NPP. Pak siu bil tang yang ngi marwei tang ke NPP. Henry upaj ba usaki. Upay ya kajing tray sutom ya kikam jong ke NPP. What happened kijing ben kijing keno ngi job arpun reusit. Arpun reusit but mentah den kajing join lang jong ki arngut ki MLA jong ke PDF. Iba gevin ibadon hang ne. I district president jong ke East Kasil jong ke party ke jong ni. But iba bante dor mentang idon arpo prangut ki MLA jong ke NPP. Ban klem artetin paj ba ken mau. Klem artetin ngan ong ye pi haus nem hajar arpo pra ke NPP kan form sorkar Marway. Marway kan form sorkar ke parti NPP. Te perkat sepaj ba habakum mentah. Kiwan gine ki parti ki bertemai ki ong. Are wat jet ya ke parti ke babamsap. Wat jet ya gine ke parti ke batok. Kepampet ya kipaj ba. Ladang ngidei sisa ki bukum ta ublay kerku yangi kumbangilong menta. Day nam day. Unam ay biang yangi sasan snem menta pan sensyar ya ke sorkar ya ke state Meghalaya. Henry nginget skem ngidon ke jing syania api upaj ba. Pilong ki bastad ba. Namarkat kitu ki jing keno ki jing ben hapo ke state ke jongi pidang penjob yang hado arpu prasit mentah. But kumbalong mentah kidon kiwai ki parti. Kum ke parti UDP kum mengitip bepli kidon hang ne tang Marway, tang nang ne Shillong. Tengah kan mawi ki kentin jong uba HS lengdo. Habo hakapor ba ujob haus nem kat kendai spa nyau pau nyau. Udon na Delhi. Kumu MP. Klem la le haba wan shene ki paj ba ki keli balai me klem le balai me klem kren ya ki isu ong ha assembly lada Marway tang uperlok ban ya kren rumyo tang ban ya di sya sepok kantin rumyo lo myo perlok ha keno kurukom ngan la ban ra ya kita ki isu ya kita ki jingdon kam tena kata kadau ngi kumbalong mentah pitip ke parti NPP ngi napok tura imadam akatha ila jobbet ngi abstang ya kasautarik bat ngi nget scam ba ki paj ba jong ko won Shillong ro ken penjob ya imadam ba in join lang ya imadam akatha podali dai nam dai ngin join lang arngut ki MP ki jongi hangtei hapok lok sabha bat mdai tang kumta kum bagis pilai yau ki ong tet artli pin yo freeway
ngidon sai MP jong ke Raja Sabha na ke parti NPP. Lai ngut kidon na Delhi ban ya keren ya ki jingdon kam ya ki isu ki jong ni. Bat don pat sekawe ke parti ke pemerintah. Kumbapi kini ki paj ba ki la keren. Hagajing shisha ke election MP kam da chong shit hadok kan ni la da piken mau. Handrai balai menta la da pi pej ki kon samla ki jong pi ki ngaj syo ya ki jingkren jong ki keme ki kpa ki jong ki. Menta te kila ong bej ba ngi te la kat balong ro uta u presiden jong ke VPP. Namar balai ula pen yalam baklaya ki. Ula pen yalam baklaya ki. Barok ki paj ba ang nepis ngau tho nga ka por banga job house nem arjar khat pra po joai. Kabalong ke tahun, kaba 90% kinong syong kidai ki bala nang la start. Ngayeng nga platform nga kenten ka banangkong nga keren nga ong pej ba. Pej lada pipen job yang nganam la ban kular ban ai kam sorkar ya barok ki khon ki jompi. Ngam la ban ai. Ngati bagatu ko por yo ki briu ki mong yang aro don ki badong don kam pen job yo tim la ai kam sorkar. Tang bangat ngau thu ngadon ke moral responsibility. Ngan tok ye pi menta kumno ngan face ye pi hadin. Kumno ngan face ye pi hadin pat tang bas ngau si une urang ba ubala long menta la laisen kum emele. Upat tip ya kata kat kum ki survey ba hakka shisnem ar hajar hawa haneng kimi ki pos sarkar. Kita ro including bat ki permanent bat ki contractual. Tanggi kena ki badep pule nyau pau pra pau hajar ngut shisnem ki badep pule shanopin pha ye gitu ki batam pila tip lepa tang menta pi ong balai ngi do kam namar bale ke reservation policy tapi sengau tho la dangi yo 6% ke reservation policy ro ngila ban yo kam sarkar baro ngila ban yo ngimla ban yo tenaga kata daw nga apil ya ki keme ki kpa ki be ki jongi sngau baban senang ya ki khon ngateng mentah ka jing song shit ki apsa ya kata ka sgi ba uba arden unwan unlong chief minister un ai kam sarkar ya ki baro ngateng lada kata pat kamja kumno kan long ya ki khon samla ki jongpi ki badang long sensitive ka jing mud jing perkat ka badang long kumno nja ya ki hakata ka por lada ki tip pat ba ngimla pat pen urlong kat kum bakren uta u presiden jong ko VPP. Tena kata ka daun lengba kene kerensan nga apil ya kilong keme kilong pa sngau ba pe ya ki khon ki jong pi. What I lot bakin sya ya lam bakla. Bat sngau si une urang ba wan sa jantia. Uwan siya jantia uong siya te syutom ban job election. Namar kinong jantia kibabait pisa. Bat kabasyaw si syo dang hagato kasngi hang tay hayaw tamay kiong hadong mi sngi hajuay. Mday tangkat ta uong ukot sniang penban yang kinong jantia. Uong ngi kisniang gibala pensum la de pensum penslek kumno pinlait pai biang siya ke NPP. Kita ki kenten bau pendan kam. Handrai ngak kemen pat ulet sajan tiaman ba ulet uong yangi ki babet pisah. Tang bakat ba upoy kisat ai donation kinong jan tiayu. Nga tengadang mud namar ngakan mau sa kato ka por bau kren ki tu ki kenten ki pathiang. Bau ong ko paj ba. Nga sipya ke jonga ya pi nganem ai. Ka sipya ke jong pi nganom sim. Ish kesjing singau bang kita ki kenten. Nga tadang mut tarayu ne orang baun bat ya kita ki kenten jong u. Tang bah ka to ko por ba wan halom snong ki pen lang donation kumba arlak tengka une orang ba updiang tik ya kata arlak. Menta pi ya upat ba jong ke konsuensi ke jong pi ong ba ketulap ke jong pi mdai ya upat ba. Pimla ban yarap namar ke sorkar kamdan ke skim ban ai ban yarap ya pi upat ba.
tang ba menta pat sngeu ba jubab na do ba dep kes election jong usnem ar hajar ar phulai nang no piyo pisa ban lek pelong meeting ha barok kisnong jong ke kasi jantia jubab ya kata nang no pidan pisa kepisa ke jong pi ban yarap yo beduk kamlong tang ban penkiu ya ke parti ke jong pi ke longi na kata kadau paj ba husiar kum kini yo menta ki su pelang ya ketu kepisa la syai kinja ngai langai Shano pinlek wat yaki. Tenaga kata kadang nganem penjerong syuk namar dang don kine ki rang ba dang bon ngate lei laki gadok ban syat no. Tenaga kata kadang shwa bangan syong. Shwa bangan syong ngadon kawe ka apil yapi. Kam tam ya kilong keme. Ken mau ha kene ka juk ngi ya keren ya kata ka woman empowerment. Ban ai bor ya kilong keme. Barok ngi keren nado na ke pertai, hado ke India, hado ke state ke jongi. Bat ngeu si ba wat kito gi rang ba jong ki ki parti ro ki keren. Ngi don kam ya ka woman empowerment. Tang ba mentas ngeu si ki ben ki keno ya kene long keme. Long hi. Tengah apil ya barok kito ki long keme ki badon kam ya kata ke jing pengkup bor ya pi. Haba kene ke long keme kalapan i ya pi ba ka kam ke long keme mdai tang harut pai. Mdai tang ban pe ya ki kon, mdai tang ban chetja. Pe yo pi pat ya ini long keme. Pe ya ini pat ya ini long keme. Habangi mentangi tre syutom nak bentai jong i. Yo la shisen la shiski pat la da don pat na pedeng jong pi ki long keme pin wan biang syakmat. Ban pan jing kershan nak bentai kene ke kam sencar kadar. Yo ba ki pat ba ki nong em tang para long keme ro kim ya teli. Tang paralong kemero kimya teli balay ngin ya karsyan ya long keme. Tena kata kadao nga apil ya pis ngeu ba. Ya ki long keme kam tam ki badon nang ne bat ki bamdon ki bas ngap leng ba ki social media la ne ki wei kirensan. Ngeu ba ai bor ya ini long keme leng ba ka shiwot ka jong pi. Leng ba ka jing shiwot ka jong pi pin penlong ya ini long keme in long inong ya sai i jongi hang te hadoli. But inong ya side kam tam ya pi kilong kami. But sa kandiat shwa bangan syong akwa ban ai ke report kum state working president ya ka Giant Hills. Kum balong menta na do hi bangila de brai ya madam kun mi candidate ngila ya tray syutom baro hi na do ki team nga akwa ban ai kublay ya ka team Giant Hills baro ka way na do ka jing lam jong deputy CM jongi ki MLA nang ta minister ki MLA ki MDC ki nong tray kam jong ka party ban ngakwa ban ay pi report na ki nyau teli ki constituency hapo ka Giant Hills south teli ki bangila job ngila don ki MLA hakilai teli bangi syarem ka way ngi rem tang santulai bot ka way ngi yo ado kat kendai hajar bot ka way ngi long baar takum balong i mentanga ay pi ka assurance nga ay pi ka assurance na po Giant Hills ngin tambon ha kani ka MP election. Tang banga kum mga ong menin na po lain mukra lada tambon na Giant ka scheme ro kambon sa Giant. Henry balay ngong ya kani knang ba kiway ki district ro ngi kwa ban yo i ba pi tre syutom. Ngi kwa ban yo i bangin ya job don burom ha kani ka MP election. Tengah ada gini kikenten iba kendiat sa shisin nga apil bat kerpat yang iba ngin ya tre syutom ken mau kan namkut yang itang hang ne kin don sa ars ni ke bekerpang tam sengau bah ham tam gilong keme sengau bah namara gini ki shimet armet ki mersiang kin sawan unya ki yeng ki jong pi ki mersiang kin sawan kin sepen be ya pi ya ke benang ke kendau na kata kadau tia no dang syai nai pek serial show Dap pra baje tek kang no kayeng kersiu no ron wat play show. Play baja ka kat kendai tarik dang step. Lej baja ke polling station. Shon ya ka sharp jong ka kot ban penjob bud don burom yai kandidat ki jongi. Dai ne kenten ku kendiat kublai shibon shi hajar ngo. Kublai shibon sa wailat ya ki jingkren ki jing pensyai ki jong pi. Hadirin balabat Presiden Isa Preston Tinsong juga State NPP jongi
kini ki women's wing hak jing yalam jong Dr. Jasmine ngai ki khamya shong shu kila idu tia du dem bat ngakat sa bangai i ki don mi maki kita isya ta kilong mi bla tre si tom si sha nam ta ka party bat namenta kani ka election kublai sibun ki women's front hak jing yalam jong Dr. Jasmine baro ki presiden jong ki district jong ki unit baro ya ka jing senyang ke jong pi telah don iwei i long kemi nari boy district i kong santi jerwa ila turwa bai ila kerpat ingi ban aila je i bai in ai so bha ya i madam amprin lingba ki jing kerku kedok jongi te kong santi jerwa so ba one hello stage ban le ya ke bentar ke jong pi kajing pat kalong skobha baro kini ke bayeng sesurok se subhawan rungno sepo madan ban pendap ye kini kisuki ngasutu kajing shit ka khluj to ye shalem tang so kato kan dikenta kadi ka last meeting jong kani ka Kibamyo jakashu, kibamyo shuki so bahaya shalem, kelampoi perkhat ban nyapoi kan ni, nari tak jeng ke jong pi, ya ke parti, bat kemju rui kandidat jong pi, pilai apoi kan ni, ke jeng sungu ke bakrau pi, dan mentangan khot no, ya iba kirat mukim, iwei na kinong ruai, ibadan sabha, bayin ai ya kata ke jeng ruai, kaba day tang sepang ke parti batik tang sepang i Dr. Amprin. Teh, Pak Ba. Siwa bangan ruai. Ngam ju nang ban. Một ca trong khi long màu cỏ đỏ, đêm đây ban xin chắc lắm thì không phải xa cả MPP, ale baro inya teli, kaburong ikot yaki. Baro hakakot, temen samla hakakot, inong belas ni hakakot, konspirang li hakakot, kongres voter hakakot, businessman hakakot, nongkremos no hakakot, inong yalam yang hakakot.
ya karoi kapa Pengin pelikung si para Baro-baro hakakot Temen samlah hakakot Kinong belasi hakakot Uns vetrang li hakakot Don't please kokan hakakot Key businessman hakakot Nong tremos ngom hakakot Kinong yalam niyam hakakot Vote for Ambarelungdo Vote for Ambarelungdo Vote for Ambarelungdo Alone NPP Alone Baro 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 Akot Kublai Darmo Opata Namar Bangpun kini jumpa Pasapkan hadir Tak yang Pej ketu kadai kasap ke bau blei ula ai. Iba kirat ilong shisha tau nong ruai barwan du kemen sim. Ban ai ku blei apa ke jisungu ru ya ke dorbar snong malki. Bakla ai jing bit yang i bangin syat hang ne kamadan. Anget pilai lait kitiet ki basakut. Kitiet ki bate pilai lait lut. Te wat pelen ai ke bor jong pi namal kin nangwan susu ki jing ruai ki ban pen ki singkai pi. Temata pat ngan khot noi parlok jingi iwe parlok MDC iba bajob pengrup ibadai MDC na ramrai jerngam bain wan chakmat panai kejing pensai ko musamla rang ba Hakakot 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 Hakaban ningkong ning shop Ngapen pau ya kajing songo yo blay try nong buat nong tau Ubla penpai lang yang ikat ne Hang ne hapa madan milki Hakamet kabakot kabakya Ngapen pau kajing ai kublay Yai chairman bapenyat ya kanya kajing yalang hakanya kasngi Iparlok bayet jonga Ibadairu IMDC Jongka Lanmkra Malki Constituency Iba Fanten Joseph Lakadong Ngasngo banai kublai Yai State President Badan Buram Jongi Isa Preston Tensong I Honorable Deputy Chief Minister Isa Seobalang Dhar Ibadan Ringkat Batngi I Candidate Badan Buram Jongi I Madam Amprin Lingdo Ibadan Ringkat Batngi Ki Working President Badan Buram Jong ka State ka Jongi Ima Wailat Miki Shalai Amalia Jong ka Joai Ima Hamlet Sendoling State Working President Jong ka Parti ka Jongi Ki Amalia Badan Buram Badan Ringkat Lang Ki MDC Badan Buram Ki XMLA Ki XMDC Ki Party Workers Nadu na ka State Unit Naka Women's Wing Ban Kumjo naka NPYF Ngapen pau ka jingai kublai ka bakerpang ya pi ki nangwan sya kanya ka jingalang jong kanya ka meeting ki balai pelat ya ka por ka bakordor ka jong pi ban ngap ya ka ka bangi kum ki leaders jong kanya ka political party ka badai ka national party ka NPP ka don ban pensngap sya pi na ka benta kanya ka yalap election na ka benta ka MP ka banlong hakakat khandai tarik jong uneu benai bamenta Padba bayit Kenyat syabangan kran ya kiwei ki isu Ngakwa ban kran ya ke distrik jong la jong Hakabang along kum working president Jong ke parti NPP hang tia pa West Khasiels district Ngakwa ban pensyai bat pensngau syapi ki padba nong jong shnong Daka jinglong organize jong ke parti NPP Daka jing try shitam ki state secretary in charge Nado ima emlang litan hapo Eastern West. Nado iba ransom stud nga hapo West Khasiels. Ka jingkerman ka don. Ya ka party NPP. Banlid nakiti ki arteli ki district. Hakane ka MP election. Ngapan pao ka jingai kublay.
Yai MDC Badan Buram nang Tina Mountain Road. Iba Jigar Mertang iba Tray Shitam hang Tia pa West Khasi Hills District. I District President Badan Buram Jangi. I ex-MLA Kanongston. Ima Maximilian Bersat i Tray Shitam hang Tia pa District. Iba Kimfa Marbanyang. Kibam Shimya Dan mentah hang ne. Henry ki Tray hang Tia pa District mentah. Nakabentai Madam Amperin. Hakasyap Jongkakot. Ngapen pau ka jong kuplay, yai state working president jong ka women's wing, ikong Biolinda, lingdot nong lat. But kamtam ka jingai kuplay, kalong yo MDC Badan Buram, ubadang Shuan na ka party congress, hang tia po mayrang, ubadan kumba, kat kandai hajar vote, AA, ubalawan ban penyasno, bat ka party ka jongi, hang tia po mayrang constituency. Parlak bayit, ngatep bahang niya ka meeting, labuan ki parlak ki buwan na kiway ki district. Henry kumuway, unang yalam, jong ka youth, jong ka party NPP, ngakkerpar red yapi, banya tray shitam, hado ka kakandai terek saw baji, janmit. Parlak bayit, ngilayos ngaw, yakinya, ki jutang, jong kiway ki political party, bat ngi sautu, babaro ki political party, ki benya ka party NPP, namar belay, namar ba ka party NPP, ka klan, namar ba ka party NPP, kadon arpa prangot ki amelia ka jela ka jongi. Namar ka party NPP mentah hapo ka KHDC kadang khatsan ngot ki MDC. Day na kata kadaw, bakila tiang thot barok kini ki political party, bat ki ben ya ka party NPP. Kom ki nangkersian jang ka party warred mensim, ki don ki leaders ki jongi, hamman ki constituency ban ai mensim yopi, bat tray shitam, bat klempep, ka jingjob, jong ka candidate ka jongi, ka Madam Amperin, kanyo haka sautarik jong ubnai jun. Pajbabit, ngadap da ka jingkemen, habak adap kane ka madan, kane ka peni, ya kata ka jingsong it, jong pi, ya ki leaders, but ya kane ka party ka jongi, ka bayalam ya ka government. Teng ki don ki pajba ki baloy, ki shot tendap, ki mut ba, kane ka day ka MLA election. Henry, what red mensim, ka party NPP, kadang yalam ya ka sarkar, sa South Nem nang nesya kemat, hakane ka jela ka pait ka jongi. Ngayat ki constituency baper, nakaliang jong ka party congress, kamelian ban ben, kamelian banong baka party NPP, kaday ka BJP. Henry ngasgaw ba saw sarang naka party NPP. Bakat ka National Party, ka BJP, ka One, ban Kersyan, ya kane ka National People's Party. Pajbabayit, wat num siya yalam bakla, ka ideology jong ka party ka jongi, ka don la ka ideology, ka don la ka constitution ka kdaw siyay, baka party NPP ka jongi, kan yeng banyada, yaki tribals, hang ne hapo ka Northeast India ka jongi. Ko ki parlak na ka party congress, kenyo ban ben yangi nga ong yapi, namar dapi bentan, kan mau bapi tray lang hang taya district council bat ngi, yok ngi weng dadap ka election. Pajbabiyet, kiai ki banga kran hang ne, kimdei banga yalam bakla yapi nrei, ngakran katkum ka jinglong jingman, jong ka politics, hapo kane ka jela meghala ka bait jongi. Bat ka ay ka banga kwa ban penpau syapi, hakane ka sngi, kabadai ka sngi ka bakado ka bangin campaign, nakabenta kane ka Lok Sabha election. Ngi GOE, u president barang ba jong ka party VPP, ujumlien ban penpai ktien, yakin ya ki jutang, jong ki leaders ki jongi, jong ka party ka jongi. Henry, pensyong nong rem, bat penken mau, hapo kemensiam ke jong pi, bahado menta, umpat la ban pensyai, ya ka jengai jat kepa, ya ki kuon ki jong u. Balai, hato pimot ban penkela,
ya ka riti ka dastur ka baki longshwa ki manshwa kila wanra bar kila yalam ya kane ka jela ka baye ka jongi ngaken mau haki press conference ki bamanshwa uang bagi persya ngikwa ban kangno ya ka district council hanrai ngabu kane ka jengkeli ko ba Arden hatu Reverend JJM Nichols Roy upa penyo yangi ya kane ka kernet ka bahan riu ula bakla mo hato kinang yalam ki barem ki ba penyo yangi ya ka land transfer act ula kila bakla mo henrai ngabu tangkawi ka jingkeli ka ai ka an ka babila thau na ka benta ka jaj beriu jongi por babilong CM hangtia por district council ngaken mau bau parlak badan buram badi XM edisi nang tina po umsning ukuran ya katu ka jing shisha haka badai kata ka jersey bamsap hangtia district council por belong CM uba Arden henrai pausi nyo i ulet IFIR henrai ndelakran uba bajab hangtaya omlengka bat kisaki kisatar balai umpat nuat penpainya hado menta ya ke ka jengkran jonga hangtaya omlengka bat ngakerpat badakot ka election ngidoni siam badan buram jongi hangne ba endadap election lingba ka office jong ka Khasiels Autonomous District Council ngidai bain file FIR yo nu brio bad yo tu try jaka ki balaya misappropriate ya ka pisa jong patba jong ka district council bat nga subu akan ya kawai ya kita ki bai kersan pra ki kran ban pe ya ka bamsap ko Barden hatu pinuat ban kran menta pe ya kan ya ka bamsap ka jong pi ka bapilale par bapilong CM nganong yo pi ka basok bapin sukeno ka basok bapin kedau kti henry yang kinong rem bat ka nong rem jong ka NPP kadai ka development na ka benta ka jela ka bayet ka jongi padba ngisau tu haka jingyat lenti ke jongi ke parti VPP ngiyoi ya kitu ki drama ki jong ne presiden balai ule tu ka drama syatngan namar baun yo donation na kabenta kane ke election MP kata kadai ke banga kwa ban pensau tu ya pi bapinum sya ya lambakla hakine ki arsngi ki badang don menta ki drama ki babun ki bolale ngaken mau parbo ramba Arden arajar kapra wangan rima sino menta ngatrai dau ram makanya ka MP election try un sedang sakari belang te Arden ngisau tu baka jela ka baye ke jongi kadai ka jela ka batip riu tip lay tip kor tip kha tip man bat ngatip baki pajba jong ka first parliamentary constituency ka badan laipon riu teli ki constituency ki don ya kata ka thong ban Punjab ya ka parti NPP ka parti NPP kadai ka parti ka bala suthet aka jela ka jongi ka parti ka badan ya ki nong trai hado ki primary unit bat ki sub unit hamman ki constituency badminen dababuram ngalet ban keren election hakawai ka snong hangti hapo ka snong maupran kabadai ka constituency jongi honorable deputy chief minister bayit jongi sa Prestun Tensong ngakren ya kane ko kinong kersan pra pimya dan organization hapa madan lasai yo poi thong tau pra lasai nga ongkumno pinlet wat sai pitip ka address jong candidate kai ka bang associate kanya ka ideology jong ka VPP ka bapen sosi yang akong way samla jong ka judge beriu pajba bayit kadai bangayo i bayangi para kasi menta lasdang ban penyasyun om tang hapo kaliang jong ka politics henry sedang penyasyun hapo ka jingelang parlok sedang ban penyasyun hadu akan longi yang ka jongi hato pikwa kum kanya ka ideology jong ka VPP pajba bayit wat num sya ya lambakla kapor kadang don kajing trai shitam jang barok ki parti kadas ka ai mensiam yai kandidat baye jongi ban nganong
na baro kini ki candidate Henry Ungut. Ngalong confident by Madam Amperin idai candidate ibala tur bon tam kisnang na baro ki candidate hakane ka Lok Sabha election. But Madam Bodan Buram ngaku aban penpau but I kublai api daga jeng trai sitam jong pi ngi kum ki party workers ngi yo ban siam ban trai shushu na ka benta ka party jongi ban Punjab dan Buram ya ka party NPP hakane ka election Lok Sabha MP. Pai babit ngatrai ngaku aban penken mau ban ngatip mapi baro pi dan ya kata ka mobile POE menen kala sapret katu kadur jong uba arden bat uba deng dotrong hapo ki social media ngatrai ngam dan kam ban patai manga mano badai ta badeng dotrong upa jumlian ban banyu jisu upa belian ban banyu kinong yalam niam mentang la sotu kadan ka connection hapadeng kini ka connection ka bejur hadu kata-kata hapadeng katu katne ki YouTubers kiba persyang ban yalam baklayo patba bat keren ben yakinong layam niam ngabu ka jingkeli ha dala hot kadot hamadan pile IFIR yakinong yalam lajong balai pimla ban senang ban kerau kumutau leader ba iya je kajaj ben riu syua bakin keren ben ye ki fadari ki pastor pai ba bayit wad nom sya ya lambakla bat kumta ngindang yat nang ne syakmat ban trai shitom syusyu bat kalam de syam syu ya kapor kindang don syu kinong keren ki ban yat ban penso tu ya pi bat nganget dakane ka jeng keren ka jonga kalarong ki donut ki mensiam ki jongpi bat pin penso tu ya ki pajba jong ka first Shillong parliamentary constituency bangin let sa ka polling station haka khat khandai tarik banyat sa po ka polling station haka mensiam haka dor jong ka kot bangin nyon yo tu symbol khnang ba ngin yo ban ai ya ka jingjap ka badan buram yai Madam Amperin bain tam kupot akan ya ka kenti bat kum ka kristan na kanya kajala ka jongi kan yo mi kmat kum ka wai na ki union cabinet minister hang tia po Delhi te tangki ne ki kentien sa singa pen pa ka jingai kublai ya pi baro kublai shibun kublai shi ajar ngo ha ka god ha ka god ha ka god kublai shibun Kublai shibun ba job ngam tip chipang kata ka jing dan bentau tau ba do todong nu ai ngam tan ngam ndai ngan elap ka keteng jung tu ngasin mi nyang kriat tip do tong nu do kli ne tip ai tang ba ngai wei atli tang ba kla long thama ko sebab palat kari jai ben riu jungi ka hiar dor de na kini jai beriu tengah ai pun pau ka jing sungu ya pi kinong kersan jong ka NPP bapim Julai Banten ru habadan meeting ki wei pim Julai Banten ru ngai ro ya kata barwa jumlian hiru habalang meeting ki wei ai kin long dak basok basan fi wat long ki wei ki ban mi na kan dong kan churat yo ngau tang kasur ta ko blai shibon ya ka jing long discipline ki jong pi tematapat ngan khot no ya i MDC na nong krem iba lambor mangyang ba in pen sngau ya pi ke ba idon hamen sim kublai shibon Shanknor Badan Buram Bapanya dia kene ka meeting ka bakhado ngayeng kene ka por banai khublai shwa ka bakrpang amya ki he ki han ki kanrem kandan hanrei ka jing ai khublai jonga kali chwa chapi baro namar lada khlam phi Kamadan kanong ka bathali
Day lembaga jongpi kapan saat yang i baro hakan kapor. Tikumta ngai kublay kerpang yai state president deputy chief minister sembut menteri rangba kenom perstuan tensang saway sembut menteri rangba ima sengaw bahalang dahar ki paralok MLA paralok MDC nganom je ketengsyo namar ba kapo kalayat Henry nga kwa banong ay kublay Dr. Ampri Lando menen ngidang isyong lang hangtay hasmit mentang iyo ban isyong lang pat hamadan malki balay kay kadaw kadon kadaw syalandat nganya tuhak ngampat don hak NPP ngalong independent ublang light independent ulit syano kabaw suwi hap ya kajimut jeng perhat ulit hangtakin mentan ibaba job idangong bangi kwa ban job kaput Handai ngang ong kumni ban pendo thia pendo dem nagamenta jong kinigi way ki candidate ki baile ngong ai no bintam tang sibut phanya du thia bro san snam denam day ko ki parado prosnam tang sibut labiang ngatep san snam kin du thia kin turut khli nang no sinang no bakla jingkhen day namar kata hakni kapor menen nga tharai baro pilayo i kajingkren kajonga lami haki social media bangan kren biang nga tharai kamdon kamshu yanga pilayo i nga tharai baro kibadon Yagi mobile phone hakti. Kay pat bagi comments. Namar menen nga kren ya kajing siya. Nga kren ya kay kabakat kum kajing kren jong ki haki social media. Nga kren ya kay kabamday bang sutaw. Nga kren ya ki statement kiba ay. Lamba jong o president jong ka Voice of People Party VPP. Ngaksat nagijing kren kijong u nadu kisngi kibalit bat hadu menta nga kren ya kajing sisya kiyong kumno bangong baudon ka special room hagajaka siya jingit hang tiya po additional secretariat namar kata ka special room kaday bubam baro sisngi hang to special room ngarong menin ba u ana hazari Usha jigit usang kum kani ka jaka kabay ilot padba lada ay ba ay drip ru yo i padba law tulat temen ru yo i padba kakata jong ana hazari lada yabu bat kakata jong ba adan dang day kumuhon hanray uto temen pat ulong boe upen i padba pinga sya jigit ngam simbam hanray uta unong yalampat hay kendong iba sop Kiyong kumno, kikren kumno, ki social kinang comments, kiyong may yapno, papali ay dya mapamo ba patiblot. Nga kwa ba nung tangkaway banga tip kain baka doon to kayo yung special room pinangom no. Munday ba ba ma'am? Day na makita habang akwa banpoy hakoy kapang knet ko ki parlok ba sngap ha yakani kapan kambha. Bada penegjimot. Ngakwa banong kumni. Baki party ki bathaw. Daki sembal ki baki sat nagini ki siet ki barit kan mau bahai kata. Lapiong usambal jong sensar, nepiong usambal
jong kapra. Nga kwa ban pensya ya kani menta bakan ngam hakajimut jong phat jong pi. Balay ngong ya kata. Kadaw kalong. Uway nagignong siya jingit lang bat u Anna Hazari hapo nong ba Delhi. Uta uday Arvind Kejriwal. Ubalakren hapo ki kubor jong ki television jong ki news channel jong kari India. Wangangawan ban siya jingit hangni. Nakabanta ban sat yaga bamsap bampong. Wang ikipad ba ngan siya jingit. Nakabanta ban sat yaga bamsap bampong. Hapo kasbit jong nongba Delhi. Kipad ba kisya niya. Kiyong ish kat unidim donchu. Ubula ichi siya yaga riba ka judgment real. Henry Uta. Unong ilam jong ka APP. AAP, VPP, AAP. Kaya dyan niya hap sa patay. Kaya salahim. Unong ilam jong ka APP, AAP, uli ayu nga so BPP si AAP bakla na no to whatsoever. Unong ilam jong ka AAP. Udon hangno menta? Hajil. Balay. Bam day ubabamsap nrega sa bam labam palat. Menta siyang hajil. Kijo. Ubadan sit keren bahay yaw Arvind Kejriwal. Kenma bahay kata. Wang pedya kanuksa jong Kejriwal. Pedya kalantiya jong Kejriwal. Uju mentang akwa abanong hakni po tang kandit por. Bamsap ti umbam wang nga isi ya ka bamsap. Hanay ka sabam pat kijurba. Ka sabam gamot labu da uberti bright hakmat. Batlet no upat ba banay jingkan show. Bat andalalang ka jingkan show. Tit da emotional. Kabaya! Sitam man yakren. Day na margata hakani kapor. Mi sakad Jesse Bamsap Hadisi Council tang kandiat por. Day na margata hakani kapor paralok bayid. Ngakan mau yakijing kren hapo omling ka. Kabangin hap banya siyay hangni. Bong ba ko kipad ba UMP umdon kamban punot por. Hapo ka parliament hapo nong ba Delhi. Wang udon kam ya UMP baunlet ban kanra ya kijaka traykam jong ka sarkar India kibadon hapo ka jala ka jongi namar unay kanra ban ay kam ayjam yaki kon samla namar ba kajing ka reservation nakabanta ki judgment rejongi ki tribals hangti hapo ka central government kadon kumba 10% ban nga kuha ba niya to hakani kapor kaday nyo poinsan kamday 10% klamtip kadno persen ukrandong 10% kabhakam nakabanta ki kena samla jongi handay kaday nyo poinsan petang hang talathok Penbit yagi kon samla giba pli giba loy. Henry kade nyo poinsan penkan mau. Yawat. Yo piong nga shutok em. Kinong ilam kimju tok tak tik tak. Kikren bet yaga jing siya. Ngimrit kren yaga ba siya. Day na magata hagani kapor paralog bait ngakwa banong tangkan ni. Ubriw, ubalasdang, banyalam, dakalenti, bankren, yagit teman basan, bagidingin nong samkiat, hato kikon, kimbot, yukpa. Keno sa yu pasto, ayu upadarang ba, bapli banong upadar dolap. Kajing alam ayu kum gani, amburam syo.
Handai nga pet ka comments ka patho kiong ngim kwa ya kita gibriw bansut tap ek miaw ngim kwa ya kita gibriw bukin kasyan ya ka VPP kiba keren ben ya kinong ilam niam. Handai nga kwa banong ya kita keren uba adan Miller basayomat. Handai nga kwa banong ya gilaywat kaya mali jong VPP. Weng nga siya yuni naman ni ladap kano igi tanamsan baki ay kiat. Di ba nuweng no, kinikilayin ko yun siya, Brad Sabar. Hak! Day na magata, hak ni Kapor. Balay kalapanlong yung abat kipad ba, diyong kanong krem constituency. Bangin Trey Shitam, Banwan Shakmat, Kabankong Kalong, Ngiso Sarong, Bangiyo, Ya i Dr. Amprin Kum Kariw Kantay Kalong Kumi, Baganet Chati. Katay kasin kabaningkong nadu bangiyo iya kajingay lod nagasorkar Asam. Hagapor jong kasorkar Asam kat bagadang sensyaringi kalapha yano pitip hangataray. Bapli bamkway hadwarublay ikong bonili kongmen. Hagapor sorkar Asam kapha yaiway longkumi banlet mikmat hapo parliament hapo nong ma Delhi. Mentang ina yo ya galong kajong kajala. Kajay banriyo jungi kadi kajay banriyo tip breo tip lay. Tip kur tip kha tip man. Lada kaim kajay kakong kaim kajay banriyo. Benam day ko kipad ba. Haba kaim kajay. Kajay banriyo kaim. Haba kayap kajay. Kajat banriyo kayap lang. Day na makata hagani kapor. Paralog bayid. Ngawan. Banpens ngaw siya pi. Bahang tay hangi. Kumansyong no. Wemali pa do MDC kajingile. Neck to neck kambo ang upareng. Mday pa pinyo absolute majority ng tay. Kajingile kalaitanat. Naman ngilami mangi siya kamat. Ban ka siya namday Dr. Amprin. Kata kubor kabang kuha banay hakmat jungpi. Paralog bayid mene kiri ustad kiong bakajing shit jong kasun baneng kanong tik kum kajing shit hapo Rajasthan. Kan shit pa nadu menta kasngi bat kan sakam data kan sa tengen hadu ka sautarik kan mabahay kata. Pinya sao kerang, pinya shit pok, pinya sao do. Hanay nga kuha ba ng sao talik janmit, i Dr. Amprin, in sa ayop hi, da ka umpo liw, ka ba pinya di banja kajing silang. Ngi kuha iya kita. Day na magata, hagan nga por, parlok ba it. Tongin niya Trey Shitam, ngi day banyami, banyasmat. Banyami, banyalat, yakat, bantap, yakabot, kajong pi. Ladap yung bangin say, ngin ra, ngin penmi, yakalong kami, bagan net hang ti, dakat dorjong kajansem, kibab kumba pang mapi, ngin yami tali, ban ay kajing job kabadon buram. Kong, sibut ro katay kajing job, por ba job mga, yakamali, ajar, katpra. Nyo po arbut, badan komyotia imat laisnem. Ladap hitop le sibut kamut sansnem yotia shu. Kumta hagani kapor parlok bayid tongin niya tresitam met batman sim nagbanta i Dr. Amprin. Ngam kren shu yakay mga kren menin hanay nga wanra hangni yakaway pat ka subject. Day na magata nganum kren slam nang bun kinong kren hanay nga syupan pao kamadjong pi tongin niya trelang renkat kaway ka but kaway ka bor ban pentik na haka sauterik in wanra ya ka jingjop baka jingjop kam day ka jongi ka jingjop kaday ka jonga ka jongpi bain pet ya ki jie kishon nakbanta ka jat panriyo ka jongi kalong kami kapadon ya ka jingkit kali ukpaw lay ban bala kakmi ka siyang haying, kasyat katiw,
nakabanta ban penbiang penbet nam tau kupa andawan siying ngakwa banyatu khana khandit hakawai ka longying baw tau kupa ban ngan sa pensyai balay ba kilong kami kilong kerpang unawan jingwan damit ubarngem yala kamen kami wong men kami palatiw na pampatiu pwede pampatiu yo nga man kami yo siyo nga kata kamen kami kala syapting kong ni yo usyo yang ako'y kasingi ka kot ikimen ka kot ikimama laya aptap yuta uman kapa ulawan hang tahing wong biang palati sum ng patiu pwede patiu yo nga mi blood kita kikinom kihimen kipana kikini kiyang pamod pa na ngayon o ngayon mong dimti sum dengan sum di datha day nga mga kata bagilong kume kilong kibat kensai bat kipakirpang ya kajat panderjongi day ngam day natakadaw hag kakaknay talig siyan ya kasyap hagador jong kakot kublay sibon emslam jay panderyo Pilaya sutanat katuem, pilayo irki. Kublay sibun, balambol mangyang, walyong ide independen la ong hakakot. Teka parti jongi ka keduplot ya baro. Kitu kiwe ki bampatwan du subhai wan no. Kitu ki babakalalin ti wan pai no. Teklem sim ya kapor, mentangan khot no yesus ngabalang dari badai deputy CM. Bat kemjuru i National Secretary jong ke NPP. Kublai sibon yai Sherman jongi. Yo don na pedeng jong pi kimpat itu yai ni Sherman berpenyai ke jingalang idei ilok bei jongi kandidat jongi. Tengah yo osngau meneh kapor bakar mawailat uang don kam bantambon. Karu baklam maru kuat bantam tang iwe kinduk tiak berosan senam. Ngaong baklam video permission ngintam tang arteli. Namari otam tang iwe yok don baya masilok lesai klem leta bo yok ngirem. Tengin bu spare ngintam arteli. Ketare for the safe side hagwede bat ka South Arik. Kublai sibon yai deputy chief minister don borom jongi. Ibe don lang bat ngi hang ni kapor ibe do state president jong ka state ke jongi. Umawailat miki selai ma hamlet kidai ki walking president jong ka state. Ki district president man la ki district. Ki secretary ki president jong unit barok hagi lai pondu constituency. Nyai kublai kerpang ipi ngi song to lembaga jing trai chu tom jong pi hakin ki banai ki por bla dem ngi yo isi sha ka parti jong i kala kiu nang ran nak ki por. Ngai kublai ye madam mamperin ke bede ke kandidat ke jongi. Mentang inong ka kandidat handai brok ngi trang no hak South Arik inong ka MP ke bron brom jingi. Denem pai ba. Ngai kublai ro ya ka dorbar song jong malki bat kumjo ya ka laj mukra NPP blok kebala pen kre pen krum ya ka ni ke jing pen bit pen biang mentag sing kala long sisa ke meeting jong ke bajob hana ya par map na pi ki pai ba ngimpa berkat penyebon kan ni hana ki suki kim don show hana bi hab yeng da yeng rom le nag mentaban penjob yang parin thara ngim skol le hani hab dang jing barok hoy kajing kublai ke bakerpang ya piu pai ba pai lang jongi kino kersan jong ke parti ke jongi ngiyo i barok si manai pelai le layawan laya be meeting keleng halai jongi snong hai la jongi district kat sebelai kapau drak kapau ba kasin ba don bai kata kajing pomut pomat kino kersan ngila re lepa ba kino job kem don artaten Kawai ke pas ngau nado ban pentip ya pi hadu mentagas ni. Yo don na pi kibrang tengsar lan dang artatin.
Dari ngi pa yang ini ke last election jong arja paulai. Ka vote share jong ka NP kala he lepas sabnang skendau lari compare berkiwei political party. Ngi yo lailak arpau hajar hawa haneng approximately hani last election. Ka UDP kayo kumba arlak kendai pau hapok jongi. Ka Kongres lam day banga bakala kayo 156,000 more or less. Ka WBP kayo kumba silak saw hajar more or less. Laringi ken ni ka vote share nga don lepah ka jing job. Kabasaw kemen menito ipi rangkat kumbang ba alam mene. Ngi kelempar kenya ka vote ka jong ba givin jong ba paidang ka jong ba alam ka jong ba batskem ka jong ba karnes ka jong ba himaya ter kumta iba penia sok sangi. Menimit i presiden jongi ilai kubor ingi ka vote ke bengi yo kiba match ka party jongi ka don kumba silak lai po prahajar plus minus plus bar ka vote sa along saulak san bo sahajar kan pokum tang don ka full security full safety kam kanya ka vote BJP ka bengi layo ti kana ba nyo po prahajar kata day ka bonus ka jongi day na takat pokum tang amut bayong yapi what are the thing kani ka kentingin job bay hoj kani kapor kadai kapor ban ya brakti na way hawe kapor ya peninia. Lada pipai lay ha social media. Mdon sudi giway partang to pra bekat sepeng. Ngan ong ye pi ukyu buklem ukam hek kasawa. Kam hek kasaun. Nga kenau nga bari sa prestun bari ma koming ngila job sausen ni ma prestun samsin hak eleksyon. Ngim jo yu social media re. Hanay pa iba ki penjob tik-tik yangi. Mantaro ka madam lo kin penjob tik-tik hakata kanong rim. Pinsan niya kumno yung niulay presiden yung VPP. House nambu rile na kong udon na UDP. Uang kum ka ni ka party ka bamdon syok ka party ka babha. One join singing one rak ka jingkala. Tang san sinyam tang kata ka jingkalang pari upet sa kajas PDP hang taru ang wan join bakanik party ngin wan rai ka jing kalaw ang yus na ka jaw kaktin. Kampoy siya ay kataro kud hastang nanti. How arjar kat kenday lamday na banga bakala so yung uyalap kaway nag MDC election. Uang kumni. Baik dan ke video happy pemerintah ko na po YouTube jong pi. Hakatu ka por ulay support i Congress party. Uang mentatang ang parung sa Congress ngan support siya. Namar baginigi regional party ngam sanya gidai kum ki party tit bami tangak swa election. Kamur ka VPP kala ada lepa ka party tit yok bisa nya ya ka. Mentabat tang ketang parkut ujon sa ka VPP pat ong kani dai ka party ka bakhoy tam nganong ipi. Kani ulai alam baklai bai ba jongi. Kawai meniu mawelar klami tu usai ba. Imandadon ke por begitu nafon gilele meeting sa Jaintian masa Jaintian gitu usbun man I donation. Katugo singilong meeting apa ayaw tumay po jawai. Kat beginang ken meeting uwe dang rak ke borti ule krong keleng kinong menpendu ke bamsam. Kini barok dai kijing penbai kijing pentamai pi bai ba jongi wat nam so to bakala. Wan nam so to bakala. Menenu ila itu uwe jong ke presiden jong ke VP wala join bangi ujang kamurang kenang blok iman man. Ulay itu usay. Ang pleng ngala babe kumurong ba ngala asapan bejaw ba arden. Klami menepo YouTube barok koy. Ang ubruwa yu komuni. Hak por laksyon ulakan kum kiksoy yung party tangga rison panyo ba ula afun yung mukul sang macam ubidon. Kum kitahil dar pilaban sa niya. Pilaban sa niya aku menginigday leader. Kaway penbej. Kawai nak parti ka bam saptam dai VP ka bam ka klub lut dia ka jing sngau ya ka sembok berkat jong samlau jong bepeli. Kim salia su bang to kadula poyo por kelakan ben kinong yalam nyem jongi fadar ki teman besan ki bepeli ki bla tai ka mon sang ba ayu pai ba. Mun tang mangin yo e ka bot ngin talk beyond the limit. Na piong kum no. Pai yo bisa yalam bakala. Lalu people like a majority jong leader jong VPP. Man la kasing klasa kan banyi barok leader si pang layaw deputy CM lay si pang ang lalu dusunyo. Si pang ang preston selen. Ngim jo sam kumi kita barok.
Don't tangi we bukan banyak aden la apa ke FIR sport police station. Kumru leader, he is not a mature leader ngan ong YP. Ladangi FIR kum ki keningi ngaban madu Bristol ki polis ki miok tiak miok song su te. Handrei nak mentajong pai ba ihun mandu tiak rudem. Pitip ke NPP party ke ai ke mang juga ba komando. Ke NPP party kadai ke bah komando upai ba ke ba ardei kabor. Pai ke nuksa ke tangan proof ye pi. Lan rius nem gena ke sorkar. Pijo yo I bangi ya maya surya dai separah po ing po sem jongi. We are one of the most disciplined party in the state of Meghalaya as of now kat kam record nganong ye pi. Barok ki kongres ki UDP ki BJP bala join sangi ki ongkumno kang mangimpan seban join yamanta he po Meghalaya don chok party ke banyalam lag state lainnya ke NPP lebih kat bakandro bar kadai ke jiji sa lalu pipa ke kongres ko mamawalat mani mdai ke party ke basniu kadon lala ka jong ke por don ki por ba tang basma kala er kong ke lama kongres ngilai beilut don ka por ibaro Handai kat kumulong menta ke kongres kala don hapo ICU kam kai kli isu wat dum song tu bakala. Singap don katuan ni ki party kiwan campaign menta ke ong kumno. Bro ki ong ayengi ke bor. Ngin le ya kata-kata. Ke NPP bar yang ai ke support penklan ngin don kan bor don lepa ka bor ngin pendep ki kang pasa ateng ki pai ba ki kang no ke state ke jongi. How are jar kat prabingi form your government? Don well dar kongres supakan ngam kuat man jet kerteng uang yang hatu kapor. Hajing alam jong sa konek kisah mangi don kumanyau pratli political party. Most major coalition government ak sarkar Meghalaya ke jongi. Hatu kapor mare dep take over CM jongi. Ki ong kumno yang ikum kan ngi kerendang yangi. Kang wat sa guslay kani ke party ke belam NPP is just an ad hoc government yo. Ka ad hoc government hadu menta ka sim don bakta asu. Nagai ka daw bi ngi jay yagang tigi paday ning menta jong pai bang anong yepi. Ha ka tu ka por bi form government na kan mau ki development ka budget lam day nga bakla isar ni inla man pensyal nga bakla si di mat day tang kenda hajar kror. Tang apo andru sem na kenda hajar kror ngiwan ra caka ar punya wajah kror. Balai kata ngidai ke state juga don hajung hagrit jong kejung temir. Haga tu ka por ki self help group haga por bungi tega war ke government hawa jaka pra. Ki self help group ki don tang sawajar lai spatali. Min gitu ki group ki ang women empowerment. Nga saw rong bani tu bikam tam ki long kumai hadu menta naga sawajar lai spa. Tang apa on ruslam ki don san pawajar dunatali self help group of state ki jongi. Hak tu kepona kan mau ke water connection gitu bahkan cepat nong kedong mendai korban iri yang akan ngipai ke data don tang nyaw prajar teli aging bapo umat ruyeng hanai kat kumulong mata apa ondusnem ke water connection la duna lai lak teli gijing balai umla apa umayeng kata kadai bengi siak singi hanai lebih sengap kurkom keren tu ke party ke ong bat ngi ke MD ko mengi kremle ai kajing keren le wardan uang ala ale bon jaj ke jaj berujung ala ale bon bak ikam ye tu yang ngah ikam bak bula le ke state ke jongi ngatip tangga ikam bak bula ba umut pan penduk jaj igelong kemai jongi kata ke kam bak ulah de blek malam ngene tu ye pi ulah de blek balai pan kelajaj kebajaj kemai kadai ke kam simen kadai ke kam siyeng ngan ong ibikan pol ke song kha chong sang chong si hadin abot Barok haning ini apa yang menurut barok serta. Kadang don mengika biang kanya kata barok meleleh. Anda lagi yap patang ning patang kikong gedang tipsu ka kata kasong kasong man. Ladang ngi pai bak ngi lam pakalai bi kastir kejungkan pos ai ta. Kan mau ba pai usah tangan pos sekretari main the form government kat sau si man dai. Kat sau si usah tangan. Ngadam ngai pilum bam tu tu layap nduk meno. Handai kata ngadon bok ngalayo sekono ba alam mulai itu don ke special room. Kublai sibun ba alam. Habangi jet ikli dar pi jet yangi man lek chong sa tham sa.
ngamut pijit yang i bang trai ke kam ke jong pi. Nga kenal ke por ketu ke pongan nang sujob nekong iman pada minister. Kami kata ma mudah haduk bam tip show. Baru ba apol, ba kedisi council, baru ba ada haduk balara apa ba tegi lakas sekretariat. Rai ralut. Hane anda ngalatif. Mjuk don kejekin sungutu hapring ke council bar ke urban department. Maria bar ke urban department ho ajar hawi. Hapo sing tanga sol ga mata barok nga erkilut don kejekin huri hurasu. Kitu dai gilidar ngan ya tu epi. Dan pijit yang ihabi lam ya pijit sekretariat. We are not fit to be the leader ngan ya tu epi kung pai bak jongi. Dan pijit yang ini lam ya pi kat sebalai. Bahab ngin risanya kami melirum don kamen long ministero. Dai nem dai na. Takat bukum ta hak ke NPP. Kelidar ki bahun benduk tiak benduk dem nak mentah ke jong pi pai bak ke jongi. Pacat kan ki jing salen temau. Kesak tim kesak isu ke alandu arja kapra du arja arpulai. Swag election. Barok sam senam ki isu ngimlak so taman yau. Mari de election wan ketem motor isu. Tang ketumpar kut wan segi samati killing. Tang ketumpar kut wan segi CAB. Ngi scam tring ke government balai. Ngiduk tiak. Ngin make sure bagi kun jong ke state mdai bikin jauh umat ketar ke kamram jong ke NP party nganong yepi. Wan nam sya aban baik. Habang ikan kumta. Ngimjukan halaer. Ngikan lekat bat ke blueprint. Kaya ke sorkar ke bansa le. Bat ke balak deble. Hakin ini Jerusalem. Kaya ke bin sale. Hakin ini South Sembanwan. Ngakan mahadu mentah. Udibuti semula apan ke jingklino ba aden. Ong udibuti sem ngalasau nguk. Lasau thai pi stang kata kajai bru. Pen ay nga ke blueprint. Uyo pan ban ke jubah udibuti sem. Mela temen ngim syak. Saya memang nusingi wang. Kum kata ke jubah buai. Ngikum ke MD 1 MD 2 government hak jing alam dong koner ke sama. Haoy ngimla ban le kum ba ka pai ba. But we are in the right direction ngani thu yepi. We are trying our best. Pai kar ke jing kul mar ke bodar isu kai ke parti ke banu ban sim khia lain ne NPP government. Uba ada nuka mare eja bru ya thu inga kanong meeting budon lang ban ni ke por we discuss ke bodar isu. Mdon bami tang sekentarus kemat jongi. Don lay katukan ni KML jong VP kipatai upriston usobau la dai la ode ya kaput kesam. Dai konret sama wong ya tu ke ite ke jaka ke ba ngim bangide. Ngam tip hinga bakalai maduang. Na kata kadau wadjo kering bim tip yo bisa set yo bisa tangon hupai ba jongi. Kat bagumta pai ba bai. Kan mau kan ni kedai ke last campaign jong ni election MP ke jongi. Daga bas ngaurit daga bas nguburom ngi kum ki party mens. Ngi khot ye pi wan ra ni kuba khot ye kitu badan sing sem. Ai ke jing kersan ba pura ye ke madam amprin long do kan long ke jing job kan long ke MP ke batmai jongi. Ondang ye yo ke MP ke ba ye dai ba ke sarkar pedeng kan protects ya ka identity ke jongi ya ka jai berubah di ke state ke jongi ngin long ke bapuk bapeng laringi bakala banjit. Lalu pijin lepas bumi dari central government lah tikna baik ngin syak lah baik lepas. Dah ni dah ni. Takat bagumta jet lepas dak kemadam amperin keban lah long perlu lepas bagi central government ngin yok development babon bumu kerang bah ke state kejongi kan wan ke roy kan wan ke par ngin kiu nak ke por sport kum bagi terang lodi kinong song song jong ke state Meghalaya kejongi. Dak ni kenten kublai sibon kublai si ajar mo ibibro. Kebelah Sibun Deputy CM jongi sela pa itu nga menne ba ngadai kurim idai kurim jongi Dr. Amprin yang ala khala he asan hang ni kasnong malki kani ba pidon menta kayeng jonga kata yang tai gendiang pi nang ni bat ngi ka 16 east ngi so sarong baka parti ka ibet yai kum taka MP candidate. Tementangin aino ijing petki singkai pi. So bagi badon sab ban syat bagi bamdon sabru. Ya ki lang. Mentangan khot iba banker khar kongwar iwe ne ginong roi ba pau ba kari khasi ke jongi.
Kum no pi long. Ya syak ya klan. Ya iya dan. Fit and fine. Ada jeran. Toh, sengap tenat ban ya kenduk biang saisin hakani ke jaka. Tinggal benpau ke jing kublai ya pi barok naduk ki samla ki long kemi ki long kepa. Ke jing kublai ya barok ki hek ki hain. Ki kendrem ki lendan badon hakani ke rensan. Ke jing kublai ke begerbang ya madam amperin lingdo. Ini pertalang ha kokot. Toh, naga benta jeng pi ki ba pat ya sngau kan ke jing ruai. Don na pi ki beli ya sngau, don na pi ki bam pat ya sngau. Ke jing ruai ke baong. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. Kum MP hakane kasin. Jet yalong kme doktor amparin. Kum MP hakane kasin. Jet yalong kme doktor amparin. Begitu berkuat banyak keruat pila banyak tur kami sajan. Ni yok banyak keruat lang pila banyak yang ni syat. Tak ai ke music. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Yang pertalang Dr. Bajam. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Nyerwai lang. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. Nyon bet pot hakakot. NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. Imadam amperin lengdo, pilaya itu baro, pertai mobile, social media, isyak kentaru laki laka. Kum MLA jong ka isyelong, nadu arhajar prailalong. Ki pat ba ki penjob si penjob namar I ajing syakri batip tam Kong amperin lingdo jing mut jing perkat kabayar ila syakri ya jelah bonsin kum minister kum MP in syakri konstituensi selai pau henriu yari kasi jantia inang kentiu bat pin babriu Kum MP hakane kasin Jit yalong kme doktor amparin Kum MP hakane kasin Jit yalong kme doktor amparin Nirwai lang bro Nyon bet pot hakakot Nyon bet pot hakakot Nyon bet pot hakakot Nyon bet pot hakakot NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. 1, 2, 3, chat lang bro. Woo! Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Nya pertalang. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Yang ilatip keleng pertai. Ngiburom bat ajaja kentai. Kan long kaburom. Kajing kermen. Da ilong kemingin pasha parlemen. Ilong keme ibayo ijngai. Kum MP jing syakri NI haka politik ibla eksperian ketin hendiro inang ban krian inlet ban yasat yakimat kijura na benta kirit bat na benta kajela kiskim bapher na benta kibaduk nang tay na po Delhi inwan rapok pok Kum MP hakane kasin Jit yalong kme doktor amparin Wai lang bro
kum MP hakane kasin jit ya long kme Dr. Amparin Rai lang nyon bej bot hakakot 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 NPP hey NPP hey NPP hey NPP hey 1 2 3 กันทีหลัง Woo Vote for Kong Amparin 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 MDA NPP Bayalam Lapen mi bun ki skim ki program Ban yarap ya nong rep Nong trei kam lajong Ki SHG ki rew don sap don pong MDA Bayalam NPP Kaya daya kirit pajongi Kalalet yasaj Syapo Delhi Mentaka jelalalat nasi ebi Kenang banduk mentoy Kajela jongi Jit ya NPP Badon jing ya Desha Delhi Kiskim babun jaj Shanikin poi syai Nyerwai lang Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Kum MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Rwai lang nyon bej bot hakakot 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 NPP hey NPP hey NPP hey NPP hey 1 2 3 shot lang woo Ya kawe lang yung kilamas jurong baro gipoy ba kawe kilamas jurong vote for Kong Amparin vote for Kong Amparin vote for Kong Amparin kawe kilamas jurong vote for Kong Amparin vote for Kong Amparin vote for Kong Amparin Kublay bu nagle jong kaitor banker karkungor ya pertalang hagakot kublay bu Pilaya kemen niam. Sumbang niam. Keblai Shibun Pak Bankir. Kakali number ML05K9260. Subhaban pelat na ketika linti nama kala penblok. Te nyat yang no syaka benta kebakongsan. Tengah kot benta. Ya State President Jungi, Isa Preston Tensong, wala ki brio ki ben ki sin ki kro, ki ong judge pu judge kam tam selen masar ki ong bai pi, tang ngapet pat bai don man rong ba pat, tang khot na Isa ba pilai ang nut, baro ban sengap, ya kejing keren kejing pensyai nakaliang kejong i. Ka Malaysia jarngu ia ki ba barok kinong Krisyan ba i jong ka parti NPP na kani ka constituency ka bingi ong ka Shillong parliamentary constituency. Ia don lang hang ni kiri rang ba barok kinong yalam jong ka parti na du imas ngau bah nang tang ia don lang kini ki working president jong i barok arngut kawe iba Hamlet Dotling bat kumju ru ya iba Wailat Shela ngidon lang hang ni ki para ministers iba Ibma Koming Ambon iba don lang bat ngi kumju ru ki MLA ba i jongi ki MDC ki nong yalam jong ka parti nado ka state level ka district level
บัดกุมยุมาพี่กินนอยาลำหากิบล็อกกิบะแพรง่ายขบเลยเชียhajarงูเงียปอยหากันนี่กะลำพุงตั้งนักเวกดาวบัดกะตะกะลองงิวันหังเนหากมีติงกะบักคัดดูบ้านเป็นดาวบ้านเป็นงิวยาดรอัมปรินลิงดอกบาอินโยยากะจิงจบกะบัดดอนบุรอมนากันนี่กะ constituency จงอีกะบิงองกะวันฉลอง parliamentary constituency คบเลยเชียhajarงูยาพิกิปัจบะki long keme ki long kepa ki kun samla barok pilaya syak sitom na keleng saudong jong kanika silong parliamentary constituency pilayawan kenang ha kanika por na kebenta bangin ya don kaju kajing mut kajing berkat bat kam tam bangin ya shit haka jingmut kajing berkat bangin nang penhem cucu satang kendiat kenta kelade kapor yang i bangin leit ban ai ya karangai kabakadu halaki jong ki pooling station ngakwa ban kerpat ya pi iwei pewei kum ki nong kersyan ba e jong ka party an nangilami nang ne sibet tongin yalong ki briu ki ba jai ki ba don burom bat kam tam tongin long ru ki briu ki ba pai yala ka jong ka jingmut ka jing berkat sya utei unong bu unong tau namar ki kam jonging la persang kum hubriu an ngangej scam ka jing penjanai ka jubab ka babit ka bebiang ka long da ka jing yalam jong utei utrai kenrat nong bu nong tau jong ka jaj benriu ka khun u hnyeu trep u hnyeu skum jongi hakan ni kapor ngam kwa asu ban bun ketin layak keren bun ki isu leng bajong kini ki rang ba barok ki bala ai yakinia ki jutang ban pensyai hakmat jongi hakmat jong ki pajba obsu tang jong ka constituency selong hanrei wat ya kejela meklaya jongi barok kawei dengan don tang si kentin ar kentin ban keren ha kani keno paiski na kebenta jong ilang barok kabadengkong ngakwa bangin paiden syaka ar hajar khatpra hadin bau blei ula ibit banjit ya ka parti NPP bakan yalam ya ka sorkar ha ka tukapor ngi ong ka MDA 1 ka ka bajia menai ba ngau bahai la kren kiri orang ba kila kren ia kendu ia ke jing kawei hadin kawei pat ia kendu ia ki isu ki wei hadin ki wei pat hakabang ngi naka sorkar ngi thakli teng ngidu dia du dem re aingu yau blei trai kernat hapdeng jong kata ka umsau ko umsian ngilala ya kaban poi syadu kaneka klipmat kaba menta kaba don ke jing kermen ya ki pajba jong ke jelam ikla jongi ka ke bajia hawa arjar khat kendai ngasukwa ban penken mau lang hang ni ka don katukat-ma ka basyir kaitam hapo ka pertei jongi barok kawei bat kata ka day ka klam ka bangi ong uta u COVID-19 ubalen shop hakawei pakawei ka state hakawei pakawei ka ri ha satlak jong ka pertei ka jongi nadu kiri ki barus pa hadu kiri ki baduk nadu uba betam hadu uba statam nadu uba tementam hadu ki klungru kane ke jingpang kam semlamat yanuru kata kade ke bangakwa ban penken mau hakane ke janmit bat ngiru nakaliang jong ka state government hapo ka alam jong national president jong yu konrad sangma ngilai du thia du dem nadu ubnai ubalai ar hajar arpau hadu u ar hajar arpawei ubakut ngakan mau sa hakitu kipor kibayam kibaut kibalenyar blog syu ban ya keren ngakan mau sa bunsin hakitu kipor ngiyat hiya sau baje san baje menstep bat kai ka bajia
Bonsin ngiyo ia ka telefon number nakikon samla jongi nakilong keme nakikon samla kentei bat senrang keleng saudong jong kari India kibat trei kibat pule donru kibat wan bat kibat mat ia ke jing syabar jong kari India ngan yo tu ok epingim ju yo tia kia pon yangi kia yam kia ot kia nyar bat kia ong kosar ngobha yarab lem kumta ngila banyapkan hakajaka syong kajaka sa jongi ngan yo tu yo pingim yo tia yo den katu kade kapor kabanganga shem ha kajing long nong mikmat ha kajing yalam ya ka sorkar kaba katang tam kaba etam kaba shitom tam namar ka wei pa ka wei ka tleu ying omdon baduk omdon barus pa barok ngiamat lang ya ka dikajuk kajing bat kajuk kajing shepting bat ru kajuk kajing artatin bat ru kajuk kajing du jing kermen kata kadai kabangakwa ban penken mau yang ihakane ke janmit Hanrei aingu yau blei trai kenrat nong bu nong tau ubangila pelut om dunasyu ya kasih hajar kelur tam hakitu kipor komnobat penpoi biang ya ki kon samla komnobat penpoi biang ya kilong keme kilong kepa na keleng saudong jong kerindia syala ka jong ka snong ka tau syala ka jong ka jela kenang ba lada jia kanu kabas ngosi ru la kumnu ngia don lang siying sisen ban ngan ya tu ya pi ngiyo iya ka record kat kum ka statistik kabangi ngilum lang hakitu kipor don kumbah nyau pau pra hajar ngut kinong syong snong jong kejela jongi kikon kikseu ki baying ki bahasem jongi bat samla bat temen ko mawapi ngihap ban wanya lam no yaki syala ka jong ka snong ka tau syala ka jong ka ying ka sem ha u ar hajar ar puwei hadin ba uneu knyang jingpang ulakam jai jai mi kinong penskau tu bakla lai pau jaj lai pau skit mi ki wei ki parti lai pau jaj lai pau skit ki kenok ki kenta ya ka sorkar hapo kajing lam jong ke NPP bat ki ong hana bakataka hajar klur kaba pelut nakamta kineki ki barokoi siteng nakatahana karung lut syaplau prestun syaplau skobha syapla jong ukornat sangma ken mapi kilong keme kilong pa ngiyakon ya kayap ya kaim penbandang don ki breu ki banot ban lentem mau ban kedeu kti yang ngim juyot ya akatokopor penban ki not tang ban kedeu kti ngimtang layas layar ben kesnedo nget yang ngangam salia syu toya ben kat bamon ong mas ngobah mene pia droduru prestun toya dro syu mlelei dro de korbur dorbulam lelei renga oi pi kanong rem jong ka parti NPP kalong ban syakri hok bat kanong rem jong i kalong ha utei unong bu nong tau om don ubahok om don uweru ong kaktin kan mau bahaya kata ngiyeng hakane kalempong piken mau bah ublei ulajubab yangi ar hajar ar polai nakakat kendai sit mentangi don ar popra atau kata kamdei mo kamon blei kata kadai kamon blei ko ki parti baik kiwei ki balentem mau ya ka parti NPP kam lelei ublei un maap ya pi tang balada pi don kam ngidon hasenda jong pi ya kijing don kam jong pi ki baman kasni kata kabang akwa banong nakaliang joka parti NPP
Piong satay sekaroro ngisalan temau menta. Piong hang ne hapo kakasi jantia jongiru ngisalan temau kabamlong ya krencu. Kelemlong ya krencu. Kikod samla kamtam ngam itu itau cu. Ki isu ki bangam pajioi meno na duar hajar lai bangalong mele hado menta ki wan penmi ki jaj isu ki bakta tang ya kakle ban penking janor ya ki kun sama ngalai tek kumbangi ya buaj ya ki drox kabai sirkai kade pibu aj daki emotion kakam sirkai ban yau to ternia jongka droksu ken mau bahaya kata namar bakakta ya kakle ngangakwa banong hangne ko kinong kersan ba ejongi pai sa kadiang pai sa kamon i kumbado jingkermen hanre ngaong yapi utay unong bu unong pau udon rengkat lang bani. Manobat poy perkat ngi klem daya penbej ngi klem daya penbenaba katne piawan hakane kelempung haka konferensi jong i doktor amprin ban ai ya kata kakit bok kirwiang ba idio ya ke jingjob kapadon burom kane kadei kajaka kabaka konferensi jong i doktor amprin kadei balay ngiru na kaparting iong ko doktor amprin tong ginya ebdaw ginya kitbok ngin pelong kaway kecingyalang kabakado hangne hamadan balki kublay siya hajar ngo ko kipaj ba nong yalam bait ko kipaj ba kibakersyan ya kaparti NPP kublay siya hajar ngo kecingya wan jongpi menta ka janmit ka ay mensem lang yang ibro om day bengi kwa ban penpau ya kata ka bor jongi da ka bangi pen i da ka jingi bun breu anay nga ong ya pi ka bakong san ka mensem jong jing sirem menta kaski ki babon ki way ki party ki pelong ya ke public meeting halaki jong ki jaka kam laylay kibakop, kibasop, kan bangadang kren mentar don kibakop. Bakum mangi haka kerteng, jong ka jaj benreu te, ngin job bej haka sauterik, ubenay ubahan riu. Mangi nakaliang ke parti NPP, kabengiwan benterwa, hak mangat jong ki pajba, jong ka selong, parliamentary konstitusi kalong, tang kaway. Bat kata kalong bangin syakri kababahatam yapi. Kum bangilale hakane katem kabala leitno. Kum bangila syakri hapdeng kasau kasian hapdeng kayap kaim kabadaki hajar kimensem kiladono hawar jarar po ban ar hajar arpaway penbanu blay udang yalam yangi. Ken mau bahaya kata kakular jongi hadu uar hajar arpopra ngin syakri hok yaki pajba jong kajela megla jongi barok kawe pai menta syakane ka election MP kaban salong hakakat kendai terik kabapla na kabapelatam bahaka bakado nakaliang jongi kinong yalam jong ka parti NPP kabakado wan ka jingmut kicing berkat badong ngidon kam ya i doktor amprin ngidon kam ya i doktor amprin namar na barok ki henreu pongot ngiyo i kadei tangkane kalong keme kababitam kabalap yo training bat kamtam lakaya ka nakayeng jong ureu slur jong ka jaj benreu jongi batu tau dei ulet ba pita mabajang
kaparatray jong uba arjil lendo ubang inem kletsyo lano rukum kajaj benriu ngania tu yepi kanede kajing jet blay om day bajet ukon rat uprastun usgau ba kade kajing jet kabakan jablay ngania tu yepi hadu kata na kata-kata ngoong yepi ko kiwe ki parti lentem mau yi doktor amprin kat bab hinang lentem mau inang rekhe sahu penban inang bahabreu isyat ikmen pinyona kalreu kentei kalong keme kabab jutia na kawe kecaka sakawe kecaka kabak kendong tam ipoilut ko kireu henia ong ba ejaj benreu gatrai pinlej watang harai ni koru pimatip don kado telikis nong hanrei pi ong ba ejaj benreu pi ej ya kari pi kren ya ke isu jong ka boundary hai rahai ngau ya pi warna apo ka assembly hana di ke sorkar kelade ani preston ulade hana di kispa ke hajar square kilometer haladolot anding iong mengito pen i hangno kata trut kle ngong wat trut han yo hapus nyu ko mahap manga klem la jubab mentapi pilet biang sikipaj ba banong jet MP yau kandidat jongi long hikum kata habatang yu pus saudong ya kasnong katau haki life hon reuteli ki konsensiru pimpat tiblot i doktor ampri nila tiblot kajing tiblot jong iru ngamut banong itip hima i mentah isaj bot ye mapitar nado bilong MP mapitar isaj bot uba arji lendo usaj bot kajing lerit utai ureu rangba ngao ye pi kapaparo mangi kum kajaj benreu ngitip bat gipna ya kanam jong uba Peter na kata-kadau ka training ka balabit ka balabiang. Ha kane kalong keme ngayo ingi don ka jingkermen ka bakraw ya ka jaj benriu jongi. Kumba ki perlok jongi hangtai hakaro hilsu ki ong ki don ka jingkermen ha ka kong akata manga ngaong ipi menta ka janmit ngidon ke jingkermen hai doktor amprin ladi kine kilong keme jongi arngot kin lecha dalhi menbet ngang ne thui pi ngakren nang te po laim kra ana swab ana ngadep kren mangakren ni doktor amprin de kepaka hindi ngajan kelalendang ikren hindi gitu ki perlok hane ki bab skoto ya kaktin jongi ngatrai piadon hang ne kumno kren hindi doktor amprin ngaongko doktor amprin mi sama pi pinia tainia pinia kren bad imaman modi telawayata insa ong mamaundi apkun hey insa ong i amprin ham hanyau trep hanyau skum se ayat ngaptip kepadai kepala kita ngamlak meno kadai to ngating yo keren ngating ngebesniu na kata kenau ngong ya pi ngidon kam kerke ya kane kalong kemi namar ngong pi don gitu ki parti ki baong ani me kerat eno ten na keren hindi mdai baong ba preston ong makite gibron kam mani keren hindi letang hakawati mya peso ngong pinga teng ada babekla dang keren benin berkirong ba imad buat ba pantin ngong ko ba pantin ada babekla sisa ngam bangam beskutu indi tengong tong ini pai kain la temen ko mitip kat banang layap te ban hikain lok su tengini le kum no giong tong ini le no tang kawe giu bom nang ngis penjob bet ya kebanang bagata kologit pa
Yai Dr. Amprin, ba in mi lemai, ban keren, dagakten Hindi, ningas raw sanay, kitu ki party ki wai, ki baong, ban keren Hindi mlong, ngaong ya pi, ane pipoy hangtay, pin keren na kay. Don't kagakten official language, pilakan ban keren English, Ton nakila pila keren English, ando ju bab obreu tek Hindi pinsko kumnote. Pikren gen oh pila kluit mlong keren show hakakarteng kari ke jaj bereu oh makat kari ke jaj bereu jung amlok show oh mdot show ha keren gebda keter melelei uspikar unai andla ye mutu minister banju bab Ukraine ne kepior Hindi ke Hindi ru ka basyate ke not India mo pong aprin ka pesel kai ba kaban ya keren ya pesu pinju bab kumno ke jubab jong pi biap shu om bet kule chbun klem tip ka beneng ka kendau klem tip ka sedang ka bakut na kata kada ngong ye pi kilong keme kilong pa be nai ya ki jing bochu nai ya ki jing bochu namar ban pakai hang tai dali ha ka dor barba ka parlemen ngong pi kilong kam kai kadegi syam ne ong bawelat gila pa aun yo pun yo ke ka bajia daka bapurom kadegi pi hatu pon pun 4 juta son abam soreu les kumno nambar bom ya pay ni keren ya pay te tang kata suar ngong pi ngimnut kap mat penmor yo no ngas ngombrong ladai kapor bat BPP bat UDP bat kongres kat ubah pala mudur pi la laitem umpat nang keren Hindi sorry ngan itu ngas susnei ya kata ngas ngap la dite mde bengen kai Nagadaw nei, siya i malu melatuk tak bukuren na po parlemen. Namar belai, siya ban keren kamu hap kanar ken. Nang tanam mutu berani namar wi keren dek Hindi sudah. Langangan keren ke pareng, la syai nu keren maun jubab. Ngan long kumno, kadang mangan jubab kala. Pio i po assembly. Kumno ngele. Jubab o minister, yang dia mutu bakau keli. Kam long kupta. Ngiyatai ni ya. Bias kau tholang kaktin. Henry lada long de kumwe pat ngong pipnya pesu te namar hang te ki kren met Hindi layu ki nang makanang kari pareng hukim kren de Hindi te na kata kadau ngong ye pi ko kilong kume kilong kpa ki kod samla menta kade kapor kaya kababet bat kababyang bangin pa yai Dr. Amprin Lengdong baro arngot kini kilong kami kibabit kibabyang kajabing kapro jabing kajingmut kajing perkat kaktin kateli kintit ya kajingkang jong ka parlemen kata ka bangakwa ban kerpat ya pi toblay try kernat unker ku unker do undor nengkat lang badgi baro ngin mi nang ni tos ngau bah ya try sitom halai ijong i polling station halai ijong i constituency ngin warna abreu laingot saungot ha katoka step bangin le tebut knang ba ngin yo ya ka jingjob kabadon burom ha kakot torak tilang ha kakot long live koble yipi siajarmu Boleh sponsor ki mau ki bang Isya kawang kin sekelalong mau lenai. Te mentapat kan khot i wei kena i balak sna kerpang ke jurwai na menta i madam ba ila ang not chisha ban pensgo i pi ita ide i Lavinia Kharduit ila kompos lade ila shna lade kene kejurwan namata kerpang namata ikong amprin bat namata kapati kejongi
check. Kublai pi barok ka kerteng janga kedai Lavinia bat benta ngan Roy ke jing Roy nak ke benta i Madam Amperin. Bun kisnem kilayat lang Pitrei shitom klem jing mantat Labod labor las pa la po Pilen la di pi ai klem to Don virus pa ni ubadog Kendo ya pi baro kisok Pitloy bandra buat hajing mam Stemmen sngi ni ha shiteng Day ublay babu yakinong sunshine Day mauba ay kabor kajing bishar Kijing yaro bat kaburom long ublay Namar kang emparin baulase Jashi pasha pingi wan La kom kak mi Peter bran Ban mi tali na pite em Na mar pikop men siem snowland Kani kadai jing long jong pi Kabau play open kamti Yala kakam pi pen de pop pi bad yala Kular bat pim juta Robat kaburom long ublay Namar kang emparing baulasay Kang emparing itay inang mikmat Ibala jidu try kenrat Namar kata nak tray shitam Kerteng jong pikan you know Robat kaburom long ublay Namar kong emparing baulasay Kijing ya robat kaburom long ublay Namar kong emparing baulasay Lisbon. Very beautiful ma. Syok dia kemen sim. Ngatlah syok bhala jenjang man. Kebelah Sibun i Lavinia khadun bapila pen i ka sap ko jong pi bapila wai na do kemen sim bapila shna na do kemen sim. Bapila pen syok men sim lu yang ni. So sarong shisha ba i Dr. Amperin i kloy ban IT la dia. Naman tak jela. Ba i kloy ban e ka syuki minister ru. Bayar ki berdoy ko bendan kumta. I kloy ban e ka syuki minister ban pej ya ka bah kamiat ko jong pi. Temta ka lapoi ka benta ka bakong santam. Ta subha pendap i kini ki syuki. Kini ke bayang hang ni subha pendap lo di kini ke syuki. Syua bain kan magi ke benta ke bakong santam. Bain batai ke ei kanong rim
ke ke baidon hakam sim ke jong i tementang khot noi Dr. Amprin i candidate jong i nak seng NPP. Kublai ipi baro mentakasngi ke surjongaru kelas dangdu ndrenga aingu yublai bahadu mentakasngi ngam shimdon kenu kajing tut ngam shim yopang ngaklem don kenu kajing bentut hakayat kayeng kejonga I Honorable Deputy Chief Minister jongi Badairu State President jongi jongka parti NPP sa Prestun Ten Songsa si hajar ngu ia kejing senran jong fi yang hadu mentakasngi ngadas ngau si sya bangalong kabriu kabadon bok bangadon gini ginong yalam kiba kersyan yang hababun kiliang bat ngadon kejing kut mensimru ba nganum kenrandin bat nganlong berbor ke syakri na kebentau pat ba lemba ke NPP sengau ngo ya ima sengau halang dahar ibah kinigis benai beladep iru iladei wi paya ubaklan na kebenta jonga hakapor bangayat kam tamlilay sa Gentia Hills si hajar ngo sengau ba ngakermen banganum let down yapi bangakermen bakawan Shillong Parliamentary Constituency kanjit teli yanga banganlong katakanam kaburom na kabenta kapati sengaungo shibon ye sa wailat sa iway pat iliutenen jong kapati ibalatre shitom kajengyat lenti jongan nakaway kasnong sa kaway pat kasnong sa wailat hapo Gentia Hills kalalong ka ba seiso, kalalong ka ba aijing mud, aijing hikaya nga shibon yakikam kibasyong hakmat jonga menta. Lada ka ni ka constituency ba it ka jongi ka kersyan lem yang abangan job panlong MP jong fi baro. Sngongo isya yakiniki MDC baro na Khasi Hills, Gentia Hills, kibalatray borba, banpet ba, ka-vote haki constituency, kanang kiw nakaway kasngi siya kaway kasngi si hajar ngo ipi baro ki MDCs ka Gentia Hills ka Khasi Hills ngas ngawru bangadeban ay kublay ikinong yalam jong Karibhoy District ngamtip bajangay piapoy ne em siya kanikajakam takasngi bat kajengyat lenti jonga hasaudong jong Karibhoy District kalalong kata kejani kebangan kenmau si junom kejing im kejonga kipat ba ki bangalay kendo kat sa bangalet ha katiga district ki ay mensim yang akum ka candidate bat ngasngaw ngalong kabalak kurku si siya da kiblay bangala bangan poy siya kanika thong bangan yat ha kanika lenti banbot igidin jat jong iba Peter Garnet barbanyang bamkway hadwar ublay Sngongo yaki leaders jong ka West Khasi Hills ngamtip kat nungut pidon hangni hindray ngatip syay ka West Khasi Hills ru kanum yang namarha kalinti ya jonga nakaway kajaka siya kaway kajaka kadon bet kata kajing pediang burom yang bat ngadas ngaw sarong shisha bakaway kalong kami hapadeng ki langut kilong kami hakani kajala ngayo ya kani kabenta banlong nong yalam nakabenta kani ke district ke bait ke jongi ha kani ka MP election menta kublay shibun ya baro ki party workers ki cadres jongi ki badon ha ka district iway pe iway nado mingi shado sepngi nado nang tay shado sharum bat kalalong shisha kalenti kabangala nyaw ko arhado kata-kata bat nganget kajing let jongo jonga yiki shnong baro kinlong kijing kerku ki bangala banwan ya lampat sya kami jong kajing ya kren hakasin syar khadar ban kantiu lem ya gitu ki shnong baro ki badon kam kajing kerke jong kajing pet jing bha na kasorkar MDA jongi ngasngaw bangadeban ay kublay
yai babajob bat kiwei kibalaya kren nakabenta jonga hakani kajing yalang mentakasngi kublay shibun ilavinia ikirot bat ipara jonga ibadai banruai mentang andaladep kren mga kibawan na kijaka kibaper pilaya shna layat hau kijing ruai kiba penmelung yanga ngamlaban mudur ba ngalakot hakata ka stage jong kani ka political career ka jonga bangan yo kum kitu kisur jing ruai kiba ay mensim yanga bat kiba pendamp yanga da ka gratitude bangan wan lam ya kata ka sensyar kadar kum bakadai banlong nakabenta kani ka jela ka bait kijongi mentakasngi P1 mapi kinong tray shit rehem jong ka NPP nakaway ka dong siya kaway pat ngadakar pat red yapi hakajing lek pai jong pi shikidong kishnat ki jong pi Sngob hatray si Tom Lem na kapati NPP. Piday ban kan mau kakong amprin kamlong halor kapati. Pati NPP kalong halor kakong amprin. Bat kan mau iway pa iway i-vote. Iba pipin seniang lem. Nakabenta kajing job kajongi. Kanlong kajing job nakabenta lang jong pi baro. Ngisa sang saw pupra kanta hadin ka saw baje menta kajanmit. Nganget bapin lek pai she lagi jong kishnong gitaw bat bapin tray shitom klem tia sho ngatip bakadon kata kajing seir hakajing mud kajing perkat jong pi baro henrai kum kata ke candidate kabalajet kerpang da kapati nga ai happy yakani ka ketin ken pam bat kani ka ketin kit bok kit riang kat sya bangalek kamdon kajing kentaj nakabenta kani kajing long candidate kajonga ban nga IFP kata kekular balada pitray shitom laijong ijong isnong itaw nyet ke parti NPP kan sawan bat kan salong kanong job hakani ke MP election ngas ngau tenat sibun baki babun kita kinong yalam nakiseng kibaper kibalayawan banya telilang hakani ka platform ka jonga ngobha palat ban ay kublay ya iba lambor malnyang ibala krensyay bat ibala ay ya kajing kersyan ka jong i nakabenta jonga hakani karensan pinyu i kibabun kinong yalam kibangala jutre lang hakipor kibarim idon ibadon bok hamdad idon ibadon sumer idon kijong ibadon himia bat kiway kibalayawan na kiway ki party ban kersyan ya ka party NPP nakabenta kabha kamyat jong kajala bait jongi hakani kasngi ngapenkod ya kani ka campaign jonga hakani ka madan malki kabadai ka constituency ka jonga nga IFP kinong malki ka kular balada pijit yang nga banlong ka MP jong fi tikna ngan tray shitom banang penkiw shushu yakani ka dong yakani ka snong malki ka bangait hepmen sim na do ka donut mapi ki basngap na kiyeng kisem ki jong fi totip baha kata kajing syakri jonga nakabenta jong pi snong malki ngalala ban penkela ya kajing long jing man jong ka snong malki bat baro ki perto ya kata nganget baka malki kadai kata ka snong kabanga itam hakani kajing long nong yalam jonga nakabenta jong pi nadu ar hajar khatlai ngakermen bapi kinong malki pila sakhi yauni upaj ba ubawan hakade kamadan ke jongpi ban peni ya kajing kersyan jongki baro nakabenta ka MLA ka jongpi ngakermen bamapi kinong malkiru pinya telilem ban yarap yanga bangan poi sya kata kathong dakabapi jet telilem yanga hakane ka MP election henen janmit kajing yalang jongi hapol lajum kra police point kalalong kabajob bat ngalayo mensim shibun habang ayo i kajing tod jong kinong lajum kra sa police point hakata kajing yalang kabangim jupep manlong man bagiale election nga IFP ka kular
kinong song snong jong kalanjum kra bat kamalki bangan trei shitom banang tei yakini kishnong kibadan hapo upod usam jong ke 16 East constituency ngayoi hangde kidon ru kinong song snong jong kalasumya kublay shibon mapiru kinong song snong kalasumya bapilawan ban kershan lem yanga ban ai mensim yanga hakani kejing yalang kabakaddo kabangan long shwa bapin yalet shalagi jong ki yeng kisem ban rai kaddo kumno pinle ya ka vote MP ke jongfi hai jing persyang jonga ibarit ngala persyang ting bangan bot testa ya gidinjat jong iba Peter Ganet marbanyang ngala let na kaway ka snong siya kaway ka snong ngala samit bon mit syabar jong laka jong kayeng kasem bat ngasngaw kajing let jonga siya kitugi snong kithaw kala ay jing tip jing mut yanga ki ay kita kikam ki bangaday bantray anda ladep kane ka election MP nga ay pi ka kular baha kata kajing yo i ka jonga kajing yo jing tip ka jonga ka babonjad ngan tray shitom bantit ya kajing kang jong ka sarkar kme bakan plate iki kmat ka jong ka ban ay limba jong kajing ya tray lang jong i madam agatha mga badi Dr. Karluki banwan lam ya ki jingker khu ki bakani ka jela ka jongi ka dangdon kam shibon ba nga ay ru ya pi ka kular ba ya kita ki issues ki basateng ha parliament wala ka state assembly jongi kalawan lam shibon ki resolutions ban ra ya ki shathi sya ka dorbar thawan parliament nraibon na pedeng jong kita ki issues ki sateng bat ngasngaw kapadon kam hakani kapor haka jingker ki kalong bangin pa ya ka MP na kani ka sarkar bakan long kata ka jingking kabadon kam haka jing ya penyaday jong ka sarkar jela bat ka sarkar kami ngasngaw haka ni kapor ngaday ban ay kublay iway pa iway inong tray kam jong ka party NPP kat siya bangalet pilayami patba ban ay ka jingker syan ban ay mensim yanga hakalenti ya jonga hakani ka election MP ngasngaw haine por wat lang isastang saupu prakanta shwa ka election ngasngaw ba ublay ulakerku ya kayeng kasem ka jongi bat ulakerku ya kata ka jingsay madan ya kinong yalam kibala ban kersyan ban krensyay bat ban yasad nakabenta jongi kikon unyaw trep unyaw skom ngasngaw bangaday kabadon bak palat kabriw bangala bangan yalam syakmat ya kajing yada jong kajing long nela jong kikentay jong kani kajad benriw kajongi ngakmen bangaday kata kalong kami kabakikon kikti kipateng hadin jonga kira ya kanam bat kajad jong imay jonga ngan yada ya kani ban nganom sya yano ru ban ken daw bertai ya kata kajinglong kerpang jongi kilong kme hakani kajela bat ngayawer ya pi kilong kme kat sebangalen tang mapi ngasngaw ba kajing job kaladon lupa hakmat jongi ngakwaban ay kublay yakitu kikon samla kadai kajing tip kababakla habaong bakikon samla barok ki pet sakiway ki parties kamday kajing shisha kat sa pangalet mga kikon samla kitur lengkat bat nga bat kiyada nga ki ay mensim nga ki alam lenti nga nakaway kajaka sakaway kajaka hakapor mga hiyar ki mau jingking di kispa teli hakapor mga syong nakaling manpoy nakaway kajaka sakaway kajaka hakapor mga yat hakalenti kabakkenrum kenram bat ka ba sediw hado kata day ki kon samla ki balayada bat kilara bat kilarong bat kila ay mensim nga si hajar ngo ya pi ki kon samla ru kat syabapidon nganged bakane kajing penhikai jong pi ya kajing koridor jong pi hakaim lang salang kan ay hakajing mot kajing perkat jonga bangan mang kerpang kajing yarap
ban kentiu ya ki kon samla ki jong kari ba e jongi ban ya rap ya pi ba pin trei pin kta pin yeng halor ki jong ki kejat kane ka kular nga a ya pi ki kon samla nga kwa ban ai kublei ya ki dorbar shnong ya ki nong penyat shnong ki wahe shnong ki sem ki dalai bat barok kum kita ki badai kita ki sakhi jong ka jinglong khasi nalla ka jongi si hajar ngo bapila kerku kerdo yanga kat sebab hidon bat kat sebangalet nganget ka jing senran lang jong pi kinong sensyar snong kin yarap yanga manpoi syakata kathong jong ka jing job jong kane ka election nganget baka election kanday ka election barabor Henry kajing nang, kajing long jing tip, kalalong sisya kajing hikay, kapanyarap yang bangan plan, ladang along MP, komno ngan penpoy, ya kata kajing yarap, siya kislong kitaw kijong pi. Nga ay kublay, ya baro, kibala tray sitom, borba, banpet, bakane ka election jong ka party NPP kalong kabasok, bat kabayat bed mapi ki volunteers jong ka party mapi kita ki sipay jong ka party jongi yat hakine ki sawra kanta ki banangsa da kabalong jay bat da kabayat tay lang iway ya iway lada pi it yanga kom ka candidate ka jong pi ken mau wat jura ya ki ti ki jong pi ban penmong ne pen mensaw yano ru but what you penmong iki brew daki kten ki basnew but what you ai jubab ya kito ki ba persyang ban penshit penklot yangi nga ai pi kata ka kular bakom kanong yalam jong pi nganom sya ya kani kajing bat bor ban pet batang kania jong kiwei kadai ban yeng ngan tray sitom ha kajing long kemi kajonga ban pet banga penjai jai lot ya pi baro wat penleran ya ka kong amprin bat ya ka NPP da ka ba pipen ya ka jingdom ka jong pi long ki ba jai testa ya ka kam bat pet bakinong syong snong ki wantur siya ki polling stations ki jong ki ban ship ya ka hok ka jong ki ban tep ya ka vote ka ba kodror ka jong ki kado ya wai pidei ban kan mau barbor ya kani bawatlah ngalapoy siya kakerdan jong kajinglong MP candidate jong fi ngan yailong kabas ngaurit ngan yailong kaba ito yakata kajing kersyan kajong pi kabarat bor halai dong isnong nga aingo ya pi hakane kapor bat ngakit bakit riang bakane kapoling kabanlong hakakat kanday terik na do nyaw bejemen step kanlong kabayat bet kabayat renti pendem hala kijong kijing duai ban pet bakani kajela kajongi kakeu artet syakman lemba katakasan perthei kapamengi barok katni ngia tray sitom banwan ra ya kata kajing keu syakman jong kinong syong snong haman kathan kadong kublai si hajar ngo yo kajing wan jong pi shani bat hakapor ba pilay pai syakiyeng kisem ki jong pi ngakit bakit riang bapin poi suk poi san siya lagi jong kiyeng kisem tang da gini ki kentin nakaliang ka jonga nakaliang jong kiyeng kisem ka jonga nakaliang jong ka pati si hajar ngo yapi kinong tray kam shit rehem jong ka pati NPP long barabor kita kiklor kiban pen ya kajat ben rew kejongi baki nong kersyan ke NPP kide kiklor iwei pa iwei hakat kejaka hakat kesnong ka bagi syong kisa leit sok sakiyeng kisem ki jongpi batongin ya pertalang ha kaju kepor ha kakot ha kakot ha kakot si hajar ngo ya pi baro tu kada kebentar ke bakong santam ban ngapan isya kata kajing surit bapi itu wat yikinong ruai ru dak keteng
pi thu ikini kinong ruai da ka kerteng ngang abat da ka kot rei tu la bam lendet ikinong ruai ru katu kadai ka jing sngo ngu boong tin kasi ni sngo ngu ye ki ba senyang yang ni handai ngal ngo pat handai bang karen ben nga shu ajing mut babalai ka seng VPP pat kami thu itu nong ruai bla penjob saungot ki candidate ngami EU hadan san bla penjob saungot ki candidate ling ba ki jing ruai ki jong u handai ngam tip balai ki mi thu u balai ki sungu u tangi ki NPP ngi di melong ki basungu ngi di melong ki basungu ye ki balai bha yang ni ya kecing im kejongi dan mentangan wan no syaki benta ban ruai biang itai de wan poi ling do iba de si bahayeng bat i madam amprin subawan wan chajrong ban pensong shit ye kini ki pat ki beit ki jongi te shwaba in ruai ibau wan poi ling do kum jude ka rukom in pruai da ka jing duai hi bat nga khot ya i MDC i congress ba in wan chkhmat ban yalam bengi ha ka jing duai nga kerpat ya barok khay bat sobha bangin yang bangin ya bu ki jing duai tong ini duai kupa jungi bahabaneng sasisen pada try ngawan hakmat kisla kijat hakmat a try jome bada trying ai ngu ikan kasngi bada ai ngu ru ik jing alam linti ke jome bad ke jing don ringkat ke jome bad ngi nadu men step bad hadu kani ka khaliman a try kum ke shakri ka baret ke jome ngawan hakmat jome ko try ban wan ban kerpat ret hakmat jome kum bakaktian ke jome khong baki breu ki jonga ki blak hot de ka kerteng ke jonga bada baki bindem bad kis ngurin hakmat jome a try bada try men pen khia ya kata kari ban ngangai ku try bangawan hakmat jome hakani ka por kum ke shakri ka baret ke jome na benta kani ka MP election ko try tang da benta kani ka jalla ke jongi henry na benta kani ka ri ke jongi hi barok ko wei ko try ban ngawan ban kerpa da khmat ke jome ko try ba hukum hakani ka por na kaliang ka jong ka party ke jongi bangi wan try kan da khmat jome na bentai candidate ibadan buram jongi Dr. Ramperin bada try ba kum mamela say ni long kami na do war hajar lai a try ngayui ba ka sangti blay ka jome ka don ring kat badi Dr. Amperin ban ngayui ru a try ba ka jing start blay ka jome ka bala melai hey Dr. Amperin ban ngai ba ka dei ka ne a try kan rat ka linti ka ba melai bit ma me ka ba ka party ka jongi ka bangin say Dr. Amperin ba in mi khmat na banta ka jaj ben reu na banta ka jala ka jongi hang tei ha po Delhi bada try ngange scam ka ba menumi no ya ka ni ka long kami but men shan bor ya ka ni ka long kami ko try ba ngange scam ko try kan rat bada ka bor hi ka jome ko try ba ha ka ni ka kanti ko try ka ba ngingin la bangin say a try ya ini candidate ibangin la bu a try hoy a try ngawan ru chibenta bangan boti na bentai madam agatha sangma ko try I belong ru a try kan rat candidate na potura constituency ko try
but ko try kan rat nganget bakini ki arngot kilong kami kumba memela jiet ya ki ko try tanga try kan rat bakin let menta bakin ya kun ya kani ki election regular day lupa kita ki bla sha jiet a try kan rat but nganget kani kading jiet kadai ling ba a try ka jing ibit ka jome but ko try ba ye ngawan hak mat jome ko try ba men shim ti le me kani ka ri ka jaj ben reu ka jongi but nganget ko try da ka bor ka jome ko try ba umen sim ba ko jome on ya to wer ya kani ka jela ka jongi ba ya kari ka ba ye ka jongi ko try but kom ka shakri ka jome nga wan hakmat jome da ka jing kya ka men sim ka jonga ko try hamanga yu hi ko try ba ki kon ka samla ki jongi ki kiben ma yu hi kam ba ma me ko try nga karpat red ro kom ka we ka ba shakri pa ba kom ka ba mela say yang aro ko try ga don ka lingkor ka ba kya tang da banta try kan rat ka bangan shakri ka jai ban reu hanrei hak ju ka por ka ban shakri ya ka kerteng ka ba khrau ka jome kum ka shakri ka baret ka barem ka ba chat a try nga wan shisha ka ni ka sngi ban karpat red ko try kan rat to ben kya ya ka ni ka ri ka jongi ya da ya ka ni ka ri ka jongi pelai ya ka ni ka ri ka jongi na ka jinge ko try kan rat kham tam ka ni ka jalla ka jongi ban nga ngets kem ko try haba baro khat ba kin mi na ka ni ka jaka ko try kin mi da ka we ka men sem ko try kan rat bo men sem ba khoi un shong ne bat ki bat kham tam a try ba ki we ru a try le se ki bam pat yo ma dia me ba le se ki bam dan ru a try kan rat le se ha ka jinge ka niam ka jongi compare ko try kan rat han re nga nge ba baro khat ko try kan long shisha hakari ka kanti da ka jing kta da ka bor ka jome bar habakin miru na kanika jaka ki ba wan na kaleng sa talak kishnong ki ba jangai bas ngai tu ai bakin mi da ka jing sok ka jing san ya dai ayo saudara Kongres HTI bersuara Kongres Meghalaya kelele company Yohani yang artikel Polais Pak Nio Bui Yohani yang artikel Polais Pak Nio Bui kehain ke sistem yang belum try ini yang penuh besar batang tang di bawah di mana bantuan jadi try kita ini ngidon hapadeng kata ka jing snow diaw ngidon hapadeng kata ka jing so kia ka men sim hanre ko try ngin yai pai bet chame ban ngange kat ne upai lang jome wadan hakane ka por bo way po way a try kan ran ban kan mau ban pai ka khmat ka jong ki chame ban nod ban pan ko try ban say ye kita ki nomi khmat ki bajanai ki nomi khmat ki bashap ting yame a try be it to snap ikini ki jing pan but snap ko try kan rat iki a try kan rat ki be lesen ki leaders ki jongi ru ki don la ka jing ko benta haba ki phai ki khmat ki jong ki chame to kerkhu yengi habaro ki liang but haba shobang in mi na kan ki jakaru kerkhu but kham tam na benta ka khat kan dai tare ko try but nganget scam bangin yo ya ki jing job ka badan buram but ka jing job kan dei ka jing job na benta he ka buram ka chome shima try ka por ka jongi ka badang sa to ma bi ki pop ki ring kang ki jongi ha bangi penso si ya me lingba ki tien ki thele ki jingmut ki jing parkhat ki jongi ma jisu bayen par nga bu nga pani ki ni ha ka gareng ki jong jisu nong penim jongi amen ko boleh sibon kong grace bla ai gitu ka jing penduai songu tementang khot no I 1 point ling do bin ai ka jirwai ka jong I to sachi sin ngamdan ke jing kren re tang ke jing ai khublei ngan ai khublei ya barok lang na do ke be he do kinong sanshar ke be ke jangi ke baron hang ne hajrong stage bat ye phi kinong krishan ke be jong ke NPP ke ba krishan met bat men sim da ke jing ya I candidate I be jangi I Dr. Amperin Lingdo te ngamdan jing kren hapadeng jong phi ngan ai ke jing ruai han re tang ka wei ka bangakwa ye phi kinong krishan ke be jong ka parti NPP ke badon hapo jong gawan Shillong parliamentary constituency ken mau baka jingjit kalong nakikiti ke bakhot jong phi jong aban jit ye kinong yalam jongi hanre ke bangi sngo tho kalong ka jingjit ka bakarpang bat ka jingjit ka banangkong kadai ka jong ublai ubanalandet
Namar kata nga khot ya pi barok kibayok snow ya gane kajing keren kajonga kajing khot it jonga gane kapor kum kanong kersan gabi it jongi kandidat it jongi snow baha anda pilami na gane lempung na gane kajing yesem kajingi penlek syaki yeng kisem ken mau ban bu ya kajing doai ka bari ka bajar-jar kajong pi bau belai unjit ya doktor amperin bain long inong yalam jong ka stit kajongi Shadelhi tanggi tagi kentin ngakit bok kiriwang ya barok lang ngin mi nang ni ngin mi da ka basuk mengin poi shalaki jong kijaka kibangi day ban poi kublai shibun da ka ni ka por ngan ai ka jing ruai kibala ya ka ni ka jing ruai ya yang lang barok kalong ka jing ruai ka kabangi shna ban ai mensim ya i doktor amperin ya ki kam ki ba i lalle hakipor marok iba i ilong kum inong syakri ya ka jaj ben riu ka jongi tengah khot ip hi barok kinong kersan ki bayit ngin yerwai ka ni ka jing ruai kan long kum ka jing ruai ha ka sur jong ka jing duai ka ban long ka bangin ai ka kit bok kit wiang na ka bentai deng amperin bain long inong job ha ka ni ka snem arajar arpusau but in long EMP iba pura ijong pi ijonga kublai shibun Prang ki gamba krau ki lanang pau kum nong yalam pi prat lenti lau bun snap pi ai syakri kum ilong kmi pim chu ai li pi la long shisha i klur jong kari kong amparin ang gacha prang gamba krau kila nang pau kum nong yalam pi prat lenti labun snap pi ai syakri kum ilong kni pim chu ai li pi la long shisha i klur jong kari telingen yang ban kersan ya pi sembol kakot jong ka NPP Jaka thong ban ken jo i khmi lenti hir i trang ya pi ban long MP la wei kari to ngin ya teli ban roi ban par ka jela jongi lama kakot to ngin ya kawe nang ban te la kam ya ki jing e oh kakot oh ha kakot ngin yai tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala ajela me kalaya kakot oh ha kakot ngin yai tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala hajela me kalaya ho ka jing syakri ba pila ai din jat chong pi ken yai pernai yu duk yu rang li pi ai syakri barok lenter kisgi nong rim bas kem pi yang bante klem jing shep ting ka bui ka bor pi say ho telingan yang ban kersan ya pi sembol kakot jong ka NPP Jaka thong ban ken jo ngi khmi lenti hir ngi trang ya pi ban long MP oh la we kari to
ya teli ban roi ban san ka jela jongi lama ka kot tu in ya kawe kenang ban te la kam ya ki jing e oh ka kot oh ha ka kot in ya tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala ajila me kalaya ka kot oh ha ka kot in ya tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala ajila me kalaya oh Kong amparin nang ya chaprang ki kamba krau kila nang pau kum nong ya lam pi prat lenti la bon stem pi ai shakri kum i long kmi phim chu ai li pi la long shisha i klor jong kari oh Kong amparin nang ya chaprang ki kamba krau kila nang pau kum iyang pi prat lenti la bon snem pi ai shakri kum i long kmi phim chu ai li pi la long shisha i klor jong kari oh telingin yang bang kersan ya pi sembol kakot jong ka NPP Chaka thong ban ken jo ngi kme lenti her ngi trang ya pi ban long MP oh lawe kari to in ya teli ban roi ban san ka jela jongi lama kakot tungin ya kawe kenang bante la kam ya ki jing e oh kakot oh ha kakot ngin yai tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala ha jela me kalaya kakot oh ha kakot ngin yai tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala ajela me kalaya oh ka jing chakri ba phila ai din jat chong pi ken yai pernai yu duk yu rang li pi yai chakri baro lenter kisgi nong rim bas kem pi yang ban tei klem jing chap ding ka bui ka bor pi say oh kelingin yang ban kersan ya pi sembol kakot chong ka NPP Chaka thong ban ken jo ngi kmi lenti her ngi trang ya pi ban long MP oh lawe kari tungin ya teli ban roi ban par ka jela jongi lama kakot tungin ya kawe kenang bante la kam ya ki jing e oh kakot oh ha kakot ngin yai tre mi not top ban wan ra chi bun ki jing kala jela me kalaya kakot oh ha kakot ngin
I tray me not top Banwan Rashibun Kijing Kala Hajila Mekalaya Oh Kublai Shibun Yapi Baro Ginong Gershan Gibai Jongi Dr. Amperin Anda filami nang ni late suk late sign daga boy sa kiying isem daga jingkemen Kublai Yapi Si Hajar Ngo But ngi kermen bangin ya kendo haka soundtrack jong ubray ubahan riu ngin yo ya gane ga ju ga jing kemen bangin ya shat kemen Kublai Yapi Kublai Si Hajar Ngo Kublai Shibun Hagakot Shan ya kasyap hakadur Shan ya kasyap hakadur Kublai Shibun Kublai Si Hajar Ngo ngin ya kendo ngin ya shat hakasau tare Kublai Te nampak ya late kindon kini kiban kiban pli tem menta ngiyo por sa 10 minit ngidang yo por sa 10 minit tang ni shat lem kini kiban kiban menta tang ai Kublai kulum ya baro la dang klet yano suba map ya kani jing ai Kublai kulum nakaliang i Dr. Amperin man nakaliang ka party kani ka jing elang kalawai